Nā, ako tata nei ka tīmata tēnei o ngā kaupapa e kia nei ko ako Ararau. Ako Ararau ki te Koroneihana. Nā ko tēnei kaupapa i tīmata ahua toru tau pea kimuri. He kaupapa whakaraura i tō tātou reo rangatira. Ana, nā runga i te karanga o tō tātou warikinui a kuini ngā waihono i te pō. Ko hara mai ako Ararau ki te Koroneihana, ki te tuku, ki a tātou katoa, he hara tēnei kaupapa ne. O te tūpuna no kaore e tehi o tātou i whai wāhi atu ki tēnei o ngā kaupapa. He oi, i a te kapa, e whakari tēnei i a rātou. I'm going to do a little bit of a pop quiz, ne? Pop quiz. E ka tiro hia tēnei taha te pai o te haukainga, mena he karewa koutou, ne? Nā, ina nahira, i tū ko ngā kohanga reo o rāhui pōkeka, i te rangi nei, ko ngā kohanga reo o te motu. No reira ana i te pātai. Ko ai te karewa o koutou, ne? He aha te tau, i tīmata te kohanga reo tuatahi. What year did the first kohanga reo start? Tata. Kao, ware te kaumatahi, ware te kaumawhaki konei. Tata tonu e nei toko rua. Ke te mohi o pia te tei? 82! Ko ia e te whaia, ko ia. Hamai te paki. Māku timi e tuku i tōko hā te pōnei. Ka pai, waru te kaumārua i tīmata ki te roherohenga o wainui o mata, ki puke atua. I tīmata ai te kaupapa o te kohanga reo. Nā, ko wai te patron tuatahi, kāra koe tāia, ko wai te patron tuatahi o te kohanga reo. Moe pai ko tēnei ko wai. Ko ia, ko te arikinui te atairangi kāhu, ne? Whai muri mai ko ngā kura kaupapa, whai muri mai ko ngā whare kura. Ka mutu, i roto i te whare wānanga, ne, i te tei part-time. Ne? Ko te whia o ngā whare wānanga o te motu i tīmata i ngā pepa Māori. Waikato, ko ia. Nā runga anō hoki i te tono mai o te motu kia Timoti Karetu, a me tana kāhui, ka whakarite mai te tehi akoranga. Ki ngā whare wānanga e tāi ai, te tuku i tō tātou reo rangatira, ki ngā tauira o te whare wānanga. Ka wai, all right, I'm going to come at the back end and test these fellas at the back end, eh? Ka wai. All right, fine, are we rugby league fans at the back here? Are we rugby league fans? Yeah? All right, up the was. All right, okay, pop quiz. Who can tell me what year the New Zealand Warriors started in the NRL? 1995, ka pai. Bonus points to my man over here. Who was their first opposition? Who did they put? The Brisbane Broncos. Yes, indeed. Another question, another bonus question. Who scored the first try? Yeah, I'm really good news now. I'll tell you what, I'll give you a clue. He was from the buzzing metropolis of Rāhui Pōkeka Huntly. Carl, Waringi hadn't started yet. He was still getting the strap from Matoa. He had rako manga at that time. 1995. He was from Rāhui Pōkeka. No, not quite Tawarana, but he was a cousin of Tawarariko. He went over to England and he played in England and he won himself a championship while he was over there as well. His name was Martin Moana. There we go, Martin Moana. Koia te tangata I whakawhiwhia te piro tuatahi for the Warriors. All right, here's one. We have the Rugby World Cup that's happening right now. Black Ferns, kakahanga Black Ferns ne? Mana wahi ne ke roto I te whare. Ka pai. All right, now, one particular player in the Black Ferns has just broken the all-time record of tries scored in the black jersey. Can somebody tell me who that is? Portia Wycliffe Woodman. Ai, tikara wā tūne. No te tai toke rau te wahinera. Ka pai. Portia Wycliffe. Yeah. Portia tērā, ne? Rima te kau ngā piro koriro I aia, and I'm pretty sure she'll score a heck of a lot more tries
throughout the duration of the Rugby World Cup. And hopefully, of course, our wahine can bring it back. Ai ki ngā uri o inga rangi ko rātou ke te tino, engari mō tēnā. Engari mō tēnā. Okay, who held the record before Portia Woodman? He tāne. Doug Howlett. Oh, we got some sporting people up in there. Ka pai, Doug Howlett. Okay, te matatini, ka tū ki Waikato, a te taurua manarua te kauma whitu. Ko te matatini tengua I tēnei wā, can somebody tell me what the festival was called when it was first started? It's quite a long name. Matua, ke te moio pai koe ki tēnā whakautu, tēnā whiua mai. Ko te Polynesian Festival, tika. Ka tahi ka huri anō te ingoa ki te tehi atu, ne? Aotearoa Performing Arts Festival, ka pai, ai. Nā te taurawhiri, me ngā momo pene I a Timoti, I a te wharehui I a pau te mara me te rā momo, I āta hui, I tipako hia te ingoa, te matatini. Te matatini. Who can break down that name for me? Matatini. Te moio? Ka pai? Ai, mahanga tangata. Ai, koia ko te wāhanga ki te tini. Te awa ki te mata, hea te mata. The face. Yeah, te koia. Many faces, the thousands of faces. Ne? E tehi a tāhua, e tehi... Ka pai? Ko te pute o te karu, ko te whetero o te arero, ko te piu o te poi, te whiu o te ringa, te takahi anō hoki te waiwai. Okay. Do we know, who knows where the matatini in 2027, whereabouts in the Waikato it will be held? Hopu, ka pai, hopu, sports and cultural complex. Ka pai tatai. Nā. Alright, whānau, now, a moia pai tātou ne, I te roa ngā ke o ngā rangi e rua nei. Ko tā mātou e pānui nei ki a koutou e pāna ki te QR code, me tō whakawhiwhinga ki te hipine. Now, if you didn't know, okay, we have QR codes posted across the marae, and you can take a photo of that QR code, which will take you to another page. And on that page, ka wātea koutou ki te tuku a koutou mihi ki te ariki nui, ne? And that'll be stored in their own personal archives. And by doing that, you also have an opportunity to receive a first Koroneihana commemoration pin that you can keep for yourself and your whānau. You'll also take a photo in front of the Kiingitanga poster. Those photos will be added to the first Koroneihana book that will be released later on. Ne? Ka kite o koutou mokopuna, o koutou tamariki, your great mokopuna, your great mokopuna, I konei koutou I te Koroneihana tuatahi o kuini ngā waihono I te pō. But, and there's a but, because te mihini at the Pākehā doesn't work sometimes, our systems are down. Okay, so at this point, we can't identify who it is who have sent a message. But we will be getting that back up and running shortly. So if you've done that and you haven't received your PIN, kei te pai, we'll pānui out to you when that machine is back up and running and when we can start handing out those PINs again, okay? So if you haven't received yours, just keep your ears out to us on the microphones. We'll let you know when you can go back to the Kiingitanga sign and receive your PIN. Ka pai? All right. All right, Eddie Pryor, kei te kimi tō rōpui a koe. Usually I get people coming up looking for their kids, they're looking for kaumātua now, kaumātua. Eddie Pryor, tēnā, kei te kimi tō kāhui a koe, tā whenei kua rite ki te haere. Ki te kore koe e haere mai nei iaia tonu nei, we'll send you over to the Waipa Delta across the river. Ki reira whakangahu I a koe anō. Eri pai, ke te kimi tō whānau I a koe.
Right. Now, ako Ararau, of course, is a kaupapa whakarauora I tō tātou reo Māori, ne? Nā Kiingi Kiriona, me tōna kāhui, tēnei whakaaro, I whakatinana, I roto I ngā tau kāhori. And that's the amazing thing about our whānau, us Māori, ne? We're innovative. We know how to take things and make it a reality. So much so that, did you know that we wanted to send a man to the sun? Did you know that? Because our Māori whānau, right? In the 60s, of course, Neil Armstrong, first fellow on the moon, right? Well, this happened to be this. Oh, Mr. Pryor. How am I, Mr. Pryor? How am I? Your whānau's just at the back here. They're just at the back here, so they're looking for you to, I think they've got a ride or something. We have Matua looking for Eddie Pryor. He's right here at the front. If you don't hurry up and come and collect him, he's coming to the Tani Wharau Club. Oh, here was, Adi. Come on. All right, now as I was saying, hey, yeah, Neil Armstrong, right? Neil Armstrong. Well, there happened to be this Māori fella. He was at the Paparakouta, e mātaki ana I te pau ka whakaati. He was watching TV. And on the television was that historic day where Neil Armstrong was about to take the first step for mankind on the moon. And this American guy was sitting next to one of the Māori fellas. His name was Hone. He was sitting next to Hone and he goes to Hone, see that? America, greatest country in the world. We just put a man on the moon. And Hone turns around and says to the American, he says to him, Bray, whatever. Us Māori, we're going to send a man to the sun. He goes, you can't do that, Hone. If he goes to the sun, he'll get burnt up. He goes, see, now that's where us Māoris, we're onto it. We won't go during the day. We'll send him during the night. Yeah, that's how onto it we are, whānau. We find a way. Māui tiki a taranga, koia no hoki tērā. Me ana mahi. Tērā mahi tini hanga ana. Kaurero. All right, ka pai. All right, pop quiz once again. I was just talking about Māui. Kowai te atua. I haere a Māui ki te kimi I tahi, ne? Kowai te atua o te ahi te rawa. Me ana mai kuku, who had the fiery fingertips. Hea tōna ingoa. Ka pai, koe tēnā. Mahuika, tika tonu. Ka pai, mahuika. I pai ki a koutou, te tua ngā koanga reo o te motu, pai hei. Pai rawe tā rātou tū. Nā, pōpō, te taite, te praere, a te praere, ko te rā Koroneihana o tō tātou ariki nui. Ka mutu ka tīmata no hoki, ko manawa toki tū. And that's where we'll take all of our kapahaka, ana ka haere ki tērā taha o te whira, o te rori, ki runga ki a Patterson Park, ki reira, mātaki ai whakarongo ai ki ngā kapa me ngā kai waiata. Just so you know, if you didn't already know, we have a massive stage, anone ko te papa o te matatini. It's already there waiting for us to go over there on Friday. And wā te ana koutou ki te tuku I te tono, ki ngā iwi katoa, ki ngā tangata katoa te haere mai. Hake I te mea me Māori, ne? Me Māori. Ko tēnei kaupapa, ka tukuna ki te ao katoa, ki ngā iwi katoa o te ao. Hai, all right. Tā hoi nei korite mātou. Ai tēnei wā, ka tuku te tono ki taku rangatira e kingi. Hei te hara mai, mana tēnei wahanga e whakamārama nei, e whakahaere nei, I te roanga ki o te ahi. A tēnā tata. Korite tātou te whānau, ako Ararau e haere ake nei, tēnā whakanuia, paki mai.
Wehi ana ki te atua, e whakahonore ana I te arikinui, kuini ngā waihono I te pō, te mauri o te motu. E tangi ana ki o tātou mate, ngā mate I tangi hia I runga I tō tātou marae I tēnei rā, ngā mate o ina nahi hoki. Tēnei ka tangi hia ake, tēnei ka maimai aroha tia atu. Rātau kia rātau, tātau ngā kanohi ora, ngā urupā, ngā ritaritatanga o rātau mā kia tātau, huri noa I tō tātou marae. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E te ranga I kahurangi e noho ake rā, tēnā koutou. O tira e ngā mana o tō tātou marae no koutou te whakaaro nui kia whai wāhi mai te kaupapa o ako Ararau. Ki konei ki tēnei te Koroneihana tuatahi o te arikinui kuini ngā waihono I te pō. Kua tae mai nei mātou I runga I te ngākau whakaiti. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Te arikinui. I just so happened to have the privilege of catching up with our pāpā Sir Timoti Kāretu just the other day. And we all know Sir Timoti is never short of a quip or a smart remark. Which is why it was heartening hearing him say when he saw me with short hair, ko wai tēnei rangatahi e haere mai ne. And how fortuitous that remark was, because I stand here today as the rangatahi stand-in for Te Aorere Pēwhairangi, who unfortunately couldn't make it today to co-host alongside another rangatahi phenomenon, none other than Hana Rāwhiti Maipi Clark, for this very special edition and inaugural debut of Ako Ararau ki te Koroneihana, rua mano, rua te kaumārima, paki paki mai e te iwi. For those that don't know, Ako Ararau is a kaupapa that Tupu Ora started 3 years ago. A Māori expo based here in the Waikato to promote the value of Māori education, language and culture through stories of whānau. And what an awesome lineup of whānau we have for you today. Mehe mea no te taitoke rau, koe, koutou, paki paki mai ki te whānau kapa kiingi, no Waikato me te whānau apanui hoki. Koutou o te waipaunamu kia kaha te paki paki mai ki te whānau Cassidy. Te Ararau waka, paki paki mai ki te whānau Wepiha me te whānau Curtis. No te tai rāwhiti, o tira no konei ake hoki, no te kapahaka o te pau o manga tāwhiri, te whānau Walker. Ako Ararau has become one of the key events on the Māori calendar, attracting more than 10,000 attendees since its inception. Needless to say, Ako Ararau would not be what it is or where it is without the support of Kiingitanga, Pōtatau te Wherowhero te Tuawhitu, who spoke of Ako Ararau in his last address as king. Nō reira e te arikinui, we are honoured by the invitation to bring the kaupapa here in honour of King Tuheitia
and in celebration of your very first Koroneihana. Today is all about rangatahi. The theme E Oho Rangatahi Maranga Mai was taken from the Tainui anthem Hea Ha Kei Taku Uma, a favourite of Kiingitanga, which speaks to the importance of rangatahi engaging in and supporting efforts to advance the needs and aspirations of iwi. And one such rangatahi, who is doing all of those things, if not more, is our very own MP and my co-host for today, introducing Hana Rāwhiti Maipi Clark. Ua te pai o tōku whare katu tangatanga he ka pua whakairi nāku nā runga mai o taupiri takukiri ka toki ai te anu mātau. E te iwi, whitiki, ngā taiangunguru nei, whakarewa, whakarongo maira. Kahiri tiara, kai taku ariki, te whare tapua pōtatau, te whero, rire hau, pai mārire. Last night I heard one of the best speeches I've heard from Te Arikinui's godfather, talking about how proud he is of our Queenie. If I can add and speak for the world, you look beautiful and we are all feeding off your rays of leadership. And today's sunshine is your dad beaming down on you. Tangihia ngā mate, nunui I kawea mai I tēnei rā, I tēnei wiki, e tā Robert Gillies, kahurangi iritana tā whiwhirangi, kahurangi whaia Tariana Turia, e te Māreikura June Waititi, e te toki o te ao haka Ricky Mipai, koutou, kahuri atu ki tōku whānau, ko Uncle Major, ko Uncle Shane, taku tino hoa a taku tai. Kai aku raukura, kai he kuratangihia he mai aroha pai mariri. Kai aku ruruhi koroheke, ko koutou te whakatinanatanga o ngā uara o te Kiingitanga. Nei rā katuohu. Well, kia ora e te whānau. I'm just happy to be somewhere I'm not going to get kicked out of. And no one's going to rumble me back. So I'm happy to just be here. Engari, ko tāku noiho, he whakamiha, he reo karere, he reo ofa, kia Uncle Kingi, rauatahi, ko ngā whānau maha o te whānau, teina kore, mai kore ake ko koutou, mai kore ake ko tēnei kaupapa, motuhake ara ko tupuora ko ako Ararau. Ho mai te whakipaki e te whānau. Me and Kingi are privileged to be the two rangatahis emceeing your night tonight. Engari, katahuri ake ki tēnei o ngā whānau, ara ko te whānau Kapa Kingi. He nui ngā hononga o tēnei whānau ki konei ki te marae o Tūranga Waiwai. E te pāpā e korotangi no tō whānau, te whānau Wiata, he ringa whao no te whānau Kingi anō hoki. Ko ngā mātua o korotangi, ko Evelyn Te Wiata, ko Tus, rauatahi ko Wikoki Kingi. They were taught under Piri Pautapu here at Tūranga Waiwai, and a lot of the carvings here at Tūranga Waiwai is from this whānau's ruruhi and korohiki. So nei rā te mihi. Ko te whakapapa I roto I te ingoa o taku hoa, ara ko tōrere nui ārua. Ko tō rātou māma, the matriarch of this whānau, one of my mother in Parliament who holds my hand. And I don't know anyone as wise as her. And no te aupauri, no muri whenua, he tua wahine, not many people can say they've birthed 3 kids in one day. And now they're the most famous triplets in the world. Toi tū, te whānau Kapa Kingi, toi tū, te tiriti, tēnā rā koutou, te whānau Kapa Kingi. Ho mai te whaki. Ruia, tahia, kia he moake, te kākoakoa, kia he rea mai te kawaukoro ki. Tataki mai rā I tana pūkoro whaikaro, te kuaka he kuaka mārangaranga, ko tahi te manu kātou ki te tāhuna, kātou, kua tau mai. Kia hatia e tātou mā, kia ora tātou. Ngā mate tuā tini, ngā mate tuā mana e nei, ko whaeriki hia mai tēnei ata. Tangi hia rā. Ko ngā roi mata mā turu o te motu, e nei, e ringi hia nei ki runga ki tō tātou marae. Kia ea ko te manawa.
Ki a rātou mā kua riro. Rātou ki a rātou, ko te pō ki a rātou, tātou te hunga ora, e tū tonu ana i te awatea, e tū tonu ana i te ao mārama, tēnā rā tātou katoa. Tainui waka, tēnei e hāpai nei, i ngā waka o te motu, e waipuke ana, e poke ana i te marae, o tūranga waiwai, i mangu ai te papa, o tūranga waiwai i tēnā rā, i tēnei rā, tēnā koutou, kia kaha rā hoki. Kia kaha rā hoki, te hāpai, te tiaki, te manaaki, i ngā iwi o te motu, ko taima i tēnei rā, o ti rā, i ngā rā o tēnei wiki, i ngā rā o tēnei kaupapa. Tēnei kaupapa nui, whakahara, tēnei e mihi atu ana. E tika ana hoki, ko ia tēnei, ko te whānau kapa kingi, ko taima i tēnei rā, me ona wehenga katoa. Me ona wehenga katoa e tika ana tō kōrero e te tuahine e hana. Kaua koutou e pōhehe, he ngāpuhi, he aupauri nahe anō te whānau ko taimai nei ka hore. Ko taimai me ona wehenga katoa, i roto o te aupauri, i roto o whangaroa o ngāpuhi, i roto hoki o ngaitai, o te whānau apanui, me te hakamahara hoki, tētahi wehenga nui o mātou no konei tonu. Te whānau te wiata, tērā wehenga o mātou, tēnei ko taimai nei, no reira e ngā karanga whanaunga, e ngā karanga tata o Waikato, ngā karanga tata o Tainui, mihi mai, karanga mai, hakatau mai. Hoi nā no te wāhanga ki au, ko te puare i ngā kōrero, ko te puare i te kauhau, kauhau ā whānau tēnei te haere mai nei. He hakatau aki tēnei, hei puare i wā mātou kōrero. He hakatau aki, he kōrero tēnei i putara, i tō mātou tupuna, i tō tātou tupuna, i anuku tawhiti. I tōna hakaterenga mai ai, i Hawaiki, ki Aotearoa rāno. Me mōhio hoki, te tupuna nei anuku tawhiti e ai ki ngā kōrero. Rua te kaumā ono, noiho anō tōna kaumātua, ka oti i aia te hakatere mai i te waka o ngā tuki matawhāurua i Hawaiki ki konei ki Aotearoa. Rua te kaumā ono, nahe anō tōna kaumātua e homa. Ka rongo anau e rā kōrero, māku e titiro, kua poka kē tā tātou titiro ki tēnei mea ki te rangatahi. Māku e titiro, kua whai kē tātou i te āhua tupu, i te āhua rea o te Pākehā. E mea ana, me te tū rāno koe ki te kaumātua, toru te kau, kātahi kātae e koe te ki, he rangatira, he tumu aki, he kai whakahaere i roto i tō iwi, i roto i tō hapu, i roto i tō whānau. Tēnei ahau e hakahe ana i aua kōrero me te tātaki atu i te hakatau aki anuku tawhiti te wā i aia, e taunaki ana i tēnei kauhau aku. Ko tana kōrero, e te huru mā, haramai e noho. E te huru pango, hana tū, haere. Ko ia tēnā ko te ngāpuhi version o te kōrero, o te hakatau aki, ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Ko te tikanga o te kōrero nei, e tohu ana, e aki ana i ngā kuia kaumātua kia noho, kia hakatā. Tukua mā te rangatahi, ngā mahi e kōkiri. Ko ia tēnei, ko tetahi o ngā mātāpono, e wheke ana mātou, e ngana ana mātou, taku whānau te hakatina nātu. Ka nui e nei kōrero aku, e heke ana ki raro, ka pāhi au i te pōro, ki te kai kōrero e whai ake nei, huri noa tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. Ka pai, tēnā tātou. We're all at various ranges of acquisition of our reo Māori. Nō reira, huaki nau te tātou kia reo rū o tātou. Ka pai.
Tupu ake aurunga I tēnei pā. I had 2 schools of learning. One was in the carving shed, which is Hana is spoken about. At the age of 5, my role was fire. At the age of 5, my role was fire. What does that mean? Burning the wood chips of the many carvings that we had here down at the pā at the age of 5. Now, back at Tūrongo, my role and responsibility was to count the coal, the pieces of coal, because we got a coal range in Tūrongo. Now, the point of difference, my father's lifestyle was to give in charge a 5-year-old with burning wood chips, and then my mother's role, she charged me with standing at a lemon tree at the back of Tūrongo. Now, you couldn't just go up to the back of Tūrongo on the kitchen and knock on the door and say, Mum, I'm here. You had to stand at the lemon tree before somebody would look out and then observe there was a child out there. And then the ladies would go, hey, whose is this one? I say, call out. Oi, koe tēnā, koro tangi. Oh, tusi, it's yours. So that's health and safety with Mum's position. Dad's position, he gave me petrol and a lighter. Now, these 2 schools of learning, informed me about the woman I would choose. And it's obviously, we've got 4 children under the age of 5. So there was a lot of fire, but a lot of discipline at the same time. Now, Maha would know this because Maha, he played at our wedding. And our wedding was here, on Tūranga Wai Marae. And the minister was my father, Te Hāhi Ringatu. So what I'm telling you is this talking about whānau succeeding, I don't know if we succeeded, honestly. The proof in the pudding is if my mokopuna are good. Ko tāku. What I see my sons and my daughters doing at this time, they're doing well. And I just want to acknowledge my daughter-in-laws who are running after my mokopuna right now. Now, daughter-in-laws are very important, as all father-in-laws know. So, hoki au ki tēnā o ngā kōrero ko te pāharakeke. Ne? Ko te oranga o te pāharakeke te mea nui ki a tātou. So, kare tōro e nei mga kōrero was obviously, I'm not rangatahi, ko te kaupapa te rā, ko te rangatahi. Nō reira, tuku ana ngā kōrero, ki a koe tamariki aini, ki a koe Maria Meno. Tēnā tātou. E taku kuini tēnā ra hoki koe, tēnā koe, tēnā koe. E hōnore tēnei ka tū kei mua i a koe, kei tū kei mua i te kāhui, ka tū kei mua i tēnei whare, kei mua i a tātou katoa, tēnā ra hoki koutou katoa. I did read the brief, and it did have the word rangatahi on it, and I don't care. And the reason I don't is because, in fact, I was one once, though my kids on the international stage have said, but that was a very long time ago, Mum. But what I do know about rangatahi is this. Obviously, I care about them. I care about them so much that I would never send them out alone and on their own and untrained. That's what I know. That's what I know. And that is what I believe Korotangi and I have done to do this. We did this, right? And we do this not accidentally. Like, when I read the brief, the word that came to mind is to evolve, right? So my grandparents were better than their parents. They were an improvement. My parents were, again, an improvement. And I am definitely an improvement on my parents. And they would say the same. They would say the same. And we must tell our kids, you are the next best thing. You are the best thing I have ever done. And so my kids know that. My kids know that. There was a line in our house that was acknowledged at the boys' 21st, and it is the words, I mama.
ai mama. So that's an instruction. Mena ka kōrero ki waku tamariki me pēnei me pērā, nā ka mutu I mea tau ai mama and ka hoki mai te echo ai mama. And those things, they're just small tips that my mother gave me and my father gave me. So this journey, this process, this wander, this sometimes traumatic moments, they are still the best things that I will ever do. Despite the fact that Hannah and I carry particular roles in a particular house, and the bell is going to ring soon because that's usually what happens, I want to land these points with everybody to say that it is no accident that our kids get the where they get. So it is a deliberate, it might not have been a deliberate conception, right? But from that point on, it's been an absolute deliberate journey. Even the failings, even when you muck up, and you must muck up, because that's life. And that's where we get our best learnings. That's probably where we learn the most about ourselves. So in closing, I just want to say it's a joy, it's a pleasure to stand in front of you and share some of my mere mortal mother moments. I now want to just say to all the mamas in the house, all the karani mamas, and all the mamas to be, even if you choose not to be, the power is with you. The power is with you. Know that, be that, do that, and you will eventually have that. Kia ora tātou. Kei te marae, tēnā tātou. Hākua te kā pāki mai o te rā, ko te tikanga, ko kore enei kōrero e maroke. Nō reira, ka poto, ka reka, pēnei ahau. Ka hoki atu au ki tērā rerenga waiata, e oho rangatahi maranga mai. Ko te rerenga tuatoru ka whai muri, hāpainga tō iwi e. I think we focus a lot on the preparation, the availability and the readiness of our rangatahi. But the inverse must also happen as a reflection of the older generations to understand when to vacate the places and powers that they hold. Nō reira koutou, mātou e hanga pakeke nei, we must be ready to bring on our rangatahi into these positions of power so that they can grow and develop and gain experiences needed for change. Ko waimari e mātou ko tōku whānau I tēnei āhuatanga. Ko mama me papa, mum and dad were pivotal and instrumental in growing us, as you've just heard, and making sure we had the opportunities and chances to test ourselves. Me whakamātou ngā rangatei I a rātua anō, kia rite mo te wā e tika ana kia rātua anō. Lere koera tāku kia koutou, I tēnei āhuatanga o tātou, te nohotai o ngā tini whānau ki konei, o te whānau kapakingi ki konei, I raro I te karanga mai, o te Koroneihana, I te karanga o te arikinui, ngā waihono I te pō, a kia tātou I tēnei rā. Nō reira e te marae, tēnā koutou, blue and gold, never fold. Tihei mauri ora ki te whai au ki te ao marama. Whai no ana I te wailua ngā kōrero kua pita nei I taku pā aroha I taku whānau anei e rārangi nei. Hoi anō la e tātou mā. It's interesting that we have to lean on a kōrero like this e oho rangatahi mā. Because the assumption underpinning that kōrero is e moe ana ngā rangatahi. Ka mutu ki te hoki au ki te hanga mai o te hakaputanga kātahi I te tau ko tahi mana warurau toni te kau mā rima. Ana, me te tiriti o Waitangi, 5 tau whai muri iho, tahi mana warurau whātekau. That certainly was not a period of time when e moe ana tērā mea te rangatahi. Ka hore. In fact, our Declaration of Sovereignty in 1835 and Te Tiriti o Waitangi in 1840 were both documents that were fundamentally forged by the kaha of rangatahi. E kōrero anau mo te tupuna nei, mo Eruera Pare Hongi. He was barely 20 years old and he was one of the prime writers of He Akaputanga in 1835. 4 years before that, he was responsible for penning the first formal correspondence to the British Crown in the form of a petition, basically saying to King George, come and sort your people out because they're playing up.
5 years later, not only was he an architect of the words of He Hakaputanga through his pen, but he was also a signatory, barely 20 years old. If it wasn't for his premature death, he also would have been a signatory of Te Tiriti o Waitangi. E toro atu ana ki te rātu tupuna o mātou, o tātou. A Hone Heke Pōkai, the first signatory of Te Tiriti o Waitangi. He wasn't even 35 by that age, but by the time of the signing of Te Tiriti o Waitangi. And he had already gained a leadership among his people to be able to be the first signatory of Te Tiriti o Waitangi. And what a lot of people don't know is that Te Tiriti o Waitangi would never have made it out of Te Pē o Whairangi if it wasn't for Hone Heke and the way in which he was a primary and key orator amongst his people I roto e ngā whaiwhai kōrero, I runga o Waitangi, I runga I te marae o Ruarangi, e horara. Ana, kei kona hoki ko te kōrero poropiti, a te tupuna nei a papa hulihia, mei ngana ko te atua wera, nāna I hanga, ko te whare wānanga, o te ngākahi, I roto o ngā puhi. I te tāmoko hanga o te Tiriti o Waitangi, ka mea te tupuna nei, ka mea te tohunga nei, tānei mata ki te ana, ko te Tiriti o Waitangi nei, ka huri hei pūngā were were kai te Māori. Ka huri hei pūngā were were kai te toto o te Māori. Ana, te mutunga iho, li te nei ki te pāpaka o te tūtū taraki. A prophetic saying by the tohunga, te papahuri here at the signing of Te Tiriti o Waitangi, tohunga of Ngāpuhi. He said that Te Tiriti o Waitangi would become like a spider consuming the insides of Māori people. And the result would be like the carcass of a cicada. Ka mea hoki ia, ka mau tātou ki te ripo. And we will be stuck in the whirlpool. E hoa mā, ki tānou ki ngā mahi a te kāwana I te wā nei. Ai, e tino mau ana tātou I te ripo. We are very much stuck in the whirlpool. E rangi, ko te kōrero mutunga, I roto I tana mata ki te e meana. He rua ka taka ki tua o te rua rautau o te tāmoko hanga o te Tiriti o Waitangi. Ka marangake ko te pono ki te haka tika tika I ngā mea katoa. Beyond 200 years from the signing of Te Tiriti o Waitangi, the truth will rise to bring justice to everything. Now, if you're okay at maths, you'll be able to calculate that 200 years from the signing of Te Tiriti o Waitangi, 1840 takes us to 2040. That's 15 years from now. Ask yourself, who will be in their prime by 2040? Who will be ready and waiting by 2040? Mākue ki atu, anei ko te taniwha o te iwi rangatahi. Mainga he taniwha te kāwana I roto o Pōneke. That metaphor of a taniwha has been wrongly used to describe these boarheads in Parliament in Wellington. Ka hore. The real taniwha is te reanga o te rangatahi. He taniwha e moe ana, e rangi, ko te ohoake I aini, ko te marangake I aini. E te ariki nui, mākue ki, ko koe te ariki nui o te unuhanga o te taniwha, o te maranga o te taniwha. No reira rangatahi mā, kia kaha tātou. Aku kōrero mutunga, hei ngā I runga I te aroha, hei ngā tai pakeke, tai kaumātua, stop gatekeeping, please. Rangatahi mā, stop asking for permission. That's us. Haere ana tātou ki te Hawaii ki hau. Kawarawe makarauna. Huri noai tō tātou marae. Tēnā tātou katoa. Kanukunuku. Kanukunuku. Titira ki ngā taia togerau. E arane ki tua. Me happy pi parauro. Tagatate. Ui tātate. Apiti, piti! Piti, piti! Hera taua ki tua tagatate! Ui tātate pai! Tutua ka maua ka tina! Ui e! Tēnā tātou. E te iwi homai te pakipaki mo te whānau kapakingi. Nei rā ngā whakamānoa te reo whaki a koutou I tū
ki te kōrero ki wainga nui a tātou I te rangi nei. Whānau, I just want to say they also were under time by 3 minutes and 43 seconds. So just as an example, that's what we want to keep to time, and if not, we've got a bell. He pere kei a taua ko uncle, and if not, we'll be grabbing piriwi hongi for a third round in case. Engari, nei rā te whakamanoa ki a koutou. E te whānau, he koha tā te whareariki ki a koutou, o tira ki ngā whānau katoa ko tai mai nei e tēnei rā. Tēnā whāi atu te ara ki tō tātou whare kia mahina arangi e tūnei. E te whānau pakipaki mai anō ki te whānau kapakiingi. Te taitoke rau, te aupauri, kei wareware hoki ngā taha. Ki roto o Waikato ki te whānau apanui anō hoki, tēnā rau atu koutou katoa. Such was the passion of that delivery, I feel all young again. Pai ki au te kōrero, e te huru pango hana tu haere. Tēnei e tūnei e karema, e mihi tonu nei ki te whānau, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. And Hannah is right. We were actually mindful of whether or not our whānau could stick to time, so to be under time for a 25-minute presentation by 3 minutes is pretty impressive, which deserves another round of applause e te whānau. But another whānau who's got an even more challenging task of sticking to 12.5 minutes for this upcoming section is te whānau wepiha nō roto mai o te Arawa. We wanted to mix things up. We didn't just want to bring you kōwhau, we wanted to bring you entertainment, and I can tell you there's no whānau more entertaining than the whānau you're about to see. And I say that because they haka, they dance, they do theatre, they have a band. And they've brought all of those skills and talent for your entertainment pleasure this afternoon. E te iwi, without further ado, kia nui mai te pakipaki ki te whānau Webster. Kia ora tātou.
2 2. Test. Check, 1, 2. Anei mātou te whānau wepiha. Kia ora, boy. E tuku aruha ki a koe tau katoa, ki a koe te arikino I tēnā rawa tukui. Alrighty then. Check it. Ka boy. Ane te note. Te kapua Ahu mata momo e Tawa ke moe tahanga Ue nuku mai arotonga Tangiti I whakahirahira Kita kaia te upoko Ki te akatea Tawa tapu araki Ko pikia Ka hoi arere ia Ki te Kiingitanga, anei, te honanga pare tangata. Me hoki atu ki arangiti, o tu hauragi, take hikuro atu te amutu, o mukaria.
Mokopuna, tamariki, rangatahi, pakeke, and cause Kimi Ora's in there, kaumātua. E te iwi paki mai ki te whānau wēpiha. They'll be back later on in the program to come and entertain you. But Hana made a comment earlier on around just how great our ariki nui is looking. And the whānau felt it was only appropriate that they turn up in the appropriate attire, blinged out in celebration of Te Ariki Nui, Kuini ngā waihono I te pō, I tēnei tōna Koroneihana tuatahi, e mihi atu nei, tēnā koutou, tēnā tātou. Tukua mai kia piri, tukua mai kia tata. Kai ake ki runga I te paipai poto, I te paipai o Mahinarangi. Anei ko te whānau e whai ake nei, ko wai atu, ko te whānau Curtis. Titihi o, ka tiki nei titihi o a rātou tongi kura I roto I te haka. Kaua e tangi wini tana e, anei te piki kōtuku e, anei ko te whānau Curtis. Tōku whānau tēnei no Ngāti Rongomai, he hononga I roto I a Nani Kawe, Nani ngā whakawairangi, a Nani Josie hoki, me te karaua Te Ariki Morehu.
When you talk about leadership and legacy, ko te whānau Curtis tēnā. Ko te whare kura o Ngāti Rongomai, ko te rōpū kapahaka o te piki kōtuku o Ngāti Rongomai, te whare tūtaua kai whea mai. Ka mutu ko ngā tamariki, ngā toa o te ao hā kinakina, nakawhiti, whakaari, haka, maurākau, toi, koia, ko rātou. Nō mātou te whiwhi i te rānei, homai te pēki pakipaki mo te whānau Curtis. Kia ora, kia ora. Pai? Ka pai. Tēnā katoa tātou. Ki roto. Ki wa. That was a bit physical there. Heoi anō. Hei tuatahitanga kōrero māku. Who decided to put us after the Websters? Te mutunga kē mai o te ātāhua. Ka tika rā kia mihi ke tō tātou whānau o Ngāti Rongomai. Heoi anō. Ko taku ingoa kei te pupuri i taku iti, ko taku whakapapa kei te pupuri i taku rahi. Ko taku whare kei te pupuri i taku māramatanga. Kei te whare o te māramatanga. Tūtonu mai koe i te māmaritanga i te hōhonutanga o te motu kua whakaekea tō marae. Wai hoki ki tō tātou whare o te whakaaronui. Te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. E mihi kau atu ana. E mea ana te kōrero ko ngā kete e toru o te wānanga. E iri kau atu ana ki roto i wō tātou whare. Ko te kete tuauri e noho ana ki te kauhanga nui o te whare. The beam right across the whare. Ka pai ki te kahomata pupuni o te whare. Ko te kete tuata e iri ana ki ngā ui ki ngā heke o te whare. Ko te kete aro nui e iri ana ki ngā paupau kōrero a wō tātou whare. Now, mo mātou ngā rangatahi, tō mātou waimari e hoki. Ko ngā kete, ko ngā walking baskets of knowledge, e mōhiotia nei e mātou, ko ngā ruānuku, ko ngā ruāhine e noho kau mai. E mihi kau atu ana ki a koutou ke ngā ruāhine, kei ngā ruānuku. Nā, kia torotika atua hau ki taku kaupapa. I'd say that was a pretty good intro. Heoi anō. Ka whakatau ki ake a hau, ko te kai a te rangatira, he kōrero. Ko te kai a te rangatahi, he wheako. Ka pai, I just made that up. Heoi anō, he tika ana. He tika ana. I practiced that one for about 2 weeks. I waited for the pause,
No one smiled. Heoi anō, kei te pai tērā. Ko te kai a te rangatira he kōrero, ko te kai a te rangatahi, he wheako. Kai wō kua pataki. E hāngai pūana tēnei kōrero ki a koutou. Ko te wheako taku kai. Ko te wheako tau kai. A tēnā, kia ruku atua hau ki wētahi wheako e mōhiotia nei e au, kua rangona e au. He kainaka whitia hau, I'm a professional CrossFit Games athlete, if you can't tell already. I roto I tēnei mahi, e wātea nā hau ki te haere ki ngā tōpito katoa o te ao, ki te whakataitai, ki te whakangungu, ki wō kuhuariri. Ka pātai mai tētehi tangata ki au, hea te mea, e whakawhenua nei I a koe ki tō Māoritanga. Me taku whakaaro ake, pai tau pātai. Ka whakautua tua hau. Nā, ko taku tuakiritanga, he Māori. Ko taku motuhaketanga, he Māori. Ko te toto e rene nei, he Māori. Ko ngā kōrero e mōhiotia nei e au, he Māori. Kia tīkina atu rā, I ngā kupu ato tātou kingi. Be Māori. Koe rata tātou motuhaketanga. That is our superpower. Kai ngā rangatahi, tīkina atu rā, ngā baskets of knowledge that's sitting on the sides here. Ka pai, tīkina atu rā wa rātou kōrero. Use it. Ka pai whakamahia kia whai wheako koe. Ne, e whakapono kaua nā hau, ko tātou ngā uri whakaheke o uepoto, ngā rangatahi. Ko tātou ngā uri whakaheke o uepoto. Now, e noho ana uepoto ki te kēke o tōna matua whāia a papatu ānuku. Now, whakapono ana hau tēnei atua. He is the God of curiosity. He hae pēnei ana wōku kōrero. Nā te mea ko ia tērā, I whai atu I te ara namunamu ki tai au. I whai atu rā I te ara namunamu ki te hinātore. Now, he was curious enough to crawl his way to the hinātore, to the light. He is the reason why we have found te hinātore, the light. He was curious enough to crawl to find the light. Now, ko tāku ki ngā rangatahi, be curious. Be curious of the four walls, beyond the four walls. Ka pai? Be curious of what's outside of your own comfort zone. Kei reira, ngā akoranga e noho ana. Now, am I comfortable right now? Kao. Actually, my legs are shaking a little bit. Heoi anō, this is where I can grow. Ki mua ia koutou kei te whānau, kei te iwi Māori. Anei, he kupu anō. Ka pai, be curious enough to challenge what's outside of your four walls, but be humble enough to know your place. Ka pai? Now, I can challenge. But if I do not respect the kōrero that my elders have given to me, kei hea takuhua. Ka pai, kei reira wōku kōrero I tēnei wā, challenge yourself. Kia puta rā koe I ngā paupau, I ngā paumatāho tō ake whare. Kia puta rā atu koe. He whare tūtaua pēr tērā, he whare nakawhiti pēr tērā, he whare hauora, he whare waiata. Ka pai, te whare pūkenga nui, te whare pūkenga o re huariki kei reira taua whare. Ka pai, ki te tiriti o matangi, ki te toi o ngārangi. Now I'm just rambling on so I can sound flash. Heoi anō. E mihi kau atu ana ki a tātou. And time. That is 5 minutes. E mihi kau atu ana ki a tātou. Ka tukuna atu te rākau ki taku tuahine. A te reo ti ori ori a o te whānau. Tēnā tātou. Tēnā tātou kua kāwitiwiti mai ki tūranga waiwai. Amo tēnei kaupapa te Koroneihana. Ko Paniwaka Curtis tōku ingoa. E kapakapa ana te ngākau, hikaka ana te tinana. He tuatahitanga tēnei moku. Kia kōrero I mua I tetahi marea. Nā reira ka pahupahu noi hoai. Ko toku ao Māori, ko toku toto Curtis, e whai wāhi ana moena e whiakoranga, te kapahaka, te ao pāpāho, te ao kāmera anō hoki. Kia putau hei whakaihuaka mo tōku whānau, mo tōku iwi anō hoki. Koena te ngako o tōku whānau,
koena hoki te take urupu ana ki tōku mahi. Nā reira, ko te ao kāmera tōku ara e whai ana hau, e kite ana e harau i te crossfitter pena i a hiko. Engari, hei, he mahi tahi tāua, you know. Ki te kore he kāmera, kāri e rongonui. Nā reira, tēnā tātou katoa. Engari, ko tōku pai tawhiti, kia whakaihuaka mo tōku iwi, mo tōku whānau, i roto i ngā mahi kāmera, kia whakatīnana, kia whakātua atu ki ngā tangata, i ngā kōrero, i roto i ngā whakāhua, ngā paku whitiata nō hoki. Ko tōku pai tata, ko te GYP, got your back, pō te ao ao te pō tōku whānau, ōku sibs, got my back i ngā wā katoa. Wai hoki, he momo taumata tō te whānau Curtis, momo standard, kāre au e whai te standard o te whānau Curtis. He momo rebel a hau i roto i tō mātou whānau. Engari, ko tōku noiho, ko tata pau te wā moku nānau, ko mutu toki pahu. Ko tōku noho ki ngā rangatahi, just take the risk. Ahakoa te taumata o tō whānau. Ka tautoko o mātua, tō whānau i a koe, i o whakaharehanga mo tōu ake ara. Ai, koina, okay. Tēnā tātou katoa. Tuake rā au i runga i te mana whakahirahira, i te mana whakaruru hau o tō tātou kuini ngā wai hono i te pō, me te whare ariki nui tonu, te whare o pōtatau, te whero tēnei, te toro kauatua, o ngāri ngāroha o te whānau Curtis, ki mua ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou i whai wā mātou ki te pahupahu, i whai wā mātou ki te whakaako pēr, i etehi o mātou taonga, i etehi o mātou hua, kua whakatairanga atu e aku tainei i tēnei rā. Ko tāku noiho i tēnei rā, he whakamānoa atu i te toinga o tēnei whānau, nā te mea, he nui ngā taonga, he nui ngā hua, kai roto i tēnei whānau, mā wēnei hua, e pupu ake ai te kōrero GYP, ki te kore koutou i te mōhio, heha tēnei kupu te GYP, ka apiti atu ki ngā kōrero o pani, e mea ana, G, got, Y, your, B, back, got your back. Kai roto i ngā taonga, kai roto i ngā hua, kai roto i ngā akoranga o ia mema o tēnei whānau, tētehi momo hua, e whai oranga ai GYB i roto i tō mātou whānau. Ka tīmata atu aku kōrero ki o mātou tuakana, ki ngā mātāmu o tēnei whānau, tuatahi ki toku tuahine, kei reira, ko Faith, tērā atu aku tuahine, kei reira, ko Tākeata, koe nei ngā pau o tēnei whānau. Kai roto i Ararau, ko te aroha, ko te manaaki, ko te tiaki, ko tō rāua tiaki, ko te tiaki i te mana o te whānau, ko tō rāua tiaki, ko te tiaki i te wairu o te whānau, ko tō rāua tiaki, ko tō rāua manaaki, ko te manaaki i te aroha i roto i te whānau. Ki te kore ko rāua, he whānau o kawa noiho tēnei. Nā, ko rāua ka mauria mai ko te ōpaki ki roto i tēnei whānau, kia hua mai ko kata, kia hua mai ko hātakehi. Nō reira koe nā tēnei tokorua. E ki ana te kōrero, e mea ana, he takirua te haere o te iwi Māori, he wahine, he tāne, he hāpai o, he amorangi, he tapu, he noa, pēnā hoki i roto i tēnei whānau, he takirua te haere, kei konei hoki ko etahi o mātou hunaonga, etahi o mātou taokete, ana, ko te raipine tēnā, ko riria tēnā, ka mutu, ko tō mātou tuakana, ko kahu, kāri ia i tai mai i tēnei rā, me tōna whakapāhā ki te whare airiki, engari, whai tonu ana ia i tōna mahi, whai tonu ana ia i tōna, i te pepa, te Pākehā, engari. Kei konei ia a aroha. Nā, kai roto i tēnei toko toru, he hua nui. Ko te hua nui, he tautuara. Nā, ki ngā whānau maha katoa, huri noa i te ao ki te kore kau tō tautuara, ka hinga hoki ko koe. Nō reira, koe nei ngā tautuara o tēnei whānau, tuatu i tēnā, ko rātau ringa, ko rātou mahi, ka whakarangatira i te whānau, kai roto i tēnei tokotoru he ringa toi, koina ko te mauri o te whānau, kai roto i tēnei hunga ko te ringa pakari, koina ko te mana o tēnei whānau, ka mutu kai roto i tēnei hunga, ko te ringa hāpai o, ko te ringa wera, e ki ana te kōrero, ko ngā mihi pai. Nā, me he mea e tae ana i tō whātau ki te mihi,
Marama, pai. Engari, mena he ringa wera tō whānau, he rangatira. He rangatira te whānau. Kai roto i a rātau tēnā rangatiratanga, kai roto i a rātau tēnā GYP. Ka mutu ana, waku mātua ki muri nei, e hara i te mea me roa aku kōrero mā rāua, mōhi o whānuitia ana te motu katoa ki a rāua tutukihanga, mai te kapa o te piki kōtuku, ki te whare tūtaua o Matarua, tai tonu atu ki ngā uri o te whare kuro o Ngāti Rongomai, kai roto i a rāua tērā mana, ana kia mātou o te whānau i te kāinga ka mea atu tō rāua ingoa mōkai, kai tēnei taha ko ideas, kai tēnei taha ko nuts and bolts. Ki te kore te tokorua nei e mahi tahi, kāre kau ngā whakaaro, kāre kau ngā mahi a tēnei whānau. Engari, mā ngā whakaaro, mā ngā mahi, mā te idea, mā te nuts and bolts, ka tutuki ai o rātou wawata, mā mātou. Ko te nuinga o rāua mahi, he mea whakaora i tēnei whānau, kā mutu he mea whakaora i tō mātou iwi. E hara i te mea, ko mātou anahe ngā mea kimi ana i te aroha, kimi ana i te rā, i roto i a rāua, engari, ko te whare kuro o Ngāti Rongomai ka mutu ko tō mātou iwi anō hoki tēnā. Ka huri pēr ki ngā tamariki, ki ngā pēpi, kai a rātou te mahi huaua o ngā mahi katoa, anā ko te ako. E nu huhua katoa ngā kaupapa, ngā mahi i roto i tō mātou whānau, mā wēnei tamariki. Nā ko ngā mahi nakawhiti, hei akoranga mā rātou, ko ngā mahi media, hei akoranga mā rātou, ko ngā mahi a te ringatoi, hei akoranga mā rātou, huhua tonu atu ngā mahi. Ko rātou, te whakatīnanatanga o te āpōpō, ko rātou, te whakatīnanatanga o te mana o tēnei whānau, haere nei te wā, haere nei te wā. Kare nui aku kōrero e pāna ki a hau, tēnā pēr ori te ki taku tuahine, he hipi pango, ka noho au, ka mahi au i aku mahi toi, ka kite pēr i ētahi wā, i au e tutu ana engari, he tangata humari e koenei, ai, ori te ki taku taina, kai te wiriwiri a pona, kai te pōtatu a reo, no reira, me hiki i taku wā. Huri tēnei whare, tēnā koutou katoa. Tēnā tātou i tēnei ahi pō, hei whakakapinga tēnei mo tēnei whānau, te whānau Curtis. Hoi anō e hari te mea kei te kaue noiho te whānau Curtis ki runga i a tūranga wauai, ki mui i a koe te Queenie. Hoi anō kei te kaue mai nei i te whare kuro o Ngāti Rongomai, i te piki kotuku o Ngāti Rongomai. Me nā huhua kaupapa ko takoto i roto i nā tau. E tautoko kaha ana hau i te kōrero a te whaia o te whānau Kapakengi. Ko nā mātua ko rātou nā tiaki o te mara, o te pāhara keke. Nō reira, kia hoatu te katoa, koena taku kōrero hoki ki o tamariki, me te whakaeri i tētai taumata me eke o tamariki. Me mea kāre eke kei te pai. Engari, ko tā māua ko tuki, he nana ki te whakawātea i te ara, kia whai ua mātou tamariki i te ara e hihe tiana. Engari, te huarahi e whai ana, kokea. Whakamaua kia tina. Hoi anō, hei whakakapinga, ko tai mai tētahi taonga, mau e Queenie, nā waihono i te pō. I te rātau i whakāturanga, ko taku kaupapa, ko te muku o nā wahine tupuna i roti nā whakapapa. Ana ko tāku he kimi haere, kia whai kanohi, kia whai wairua, ērā wahine i roti nā whakapapa. O tātou nā wahine kua mukua, kia whai oranga, kia whakarau ora. Ana he mea, he taonga pai tēnei, i te mea, ko koe tērā whakatinanatanga o te ira wahine, kia toa. Ko te nui o nā rangatahi, kua tino hikaka te kite atu i te wahine toa hei Queenie mō tātou, mō te motu whānui. No reira, nei te taonga, me wetahi atu taonga hiko o te rangirao ko te raipene. Hei kawe atu ki mui a koe, tēnā koutou katoa.
Kaurua te rangi e tūnei, kaurua te papa e takoto nei, kaurua te ringa. Nā mātua tūpana ki runga i tēnei taonga ki tō tātou kuini, a waihono i te pō. Ka puta, ka ora, ki te whaiao, ki te ao marama. He putanga hari ki ngā roka ki tā satauī rā paia. Mai a te tipua, mai a te tawhito. I haere mai nā pai vai, haere mai nā pai tūpaka tinuku I tūpaka tirangi waka hotu tōpana waka tāpana wa e tāne kai ia. Hono, hono, hara mai ngā taunga. Hau ie, uia! Tai ki e! I was leaving my speech for last. I was just going to say the icing on the cake are our kuia from Te Tokotoriwa Manawa Kotokoto. If there's anything to represent in terms of rangatahi reaching out for a great example, in terms of Ngāti Rongomai, Ngāti Pikiao, and indeed my whānau Curtis, it's those beautiful kuia that came up and led by example. So thank you for this opportunity. I am the ideas guy, as was said, but I want to say, kei te tumuaki anō hoki, cousin Hone, tēnā koe me te whānau, e manaki nei I tā tātou kuini, tēnā koe, Brad, tēnā koe kei taku rangatira, e awhina ana I te āhuatanga ki te tiaki, I tō tātou kuia, I o tātou kuia, me tō tātou kuini, Kamutu, tāne, tēnā koe, me o koutou kaitiaki, toa tāwharau, tāne te koi, tēnei ka mihi atu ki a koutou, e tino manaki nei, te makau ariki, tēnā koe, kei te kuini, tēnā koutou katoa. I better get off. Ngā pūmanawa e waru o te Arawa, te tokotoriwa manawa kotokoto, Ngāti Rongomai, te hapu o te whānau, te ure tārewa, nei rā te mihi kia koutou. Homai te pakipaki mo te whānau Curtis e te iwi. I nai nei, ka tahuri ake ki te whānau, e whakaike mai nei. Nō reira, kua rauna tātou I te ika a Māui.
Engari, he mea nui i a mātou e whakarite ana i te kaupapa nei kia whai wāhi mai te reo o te waipaunamu. Nō reira, nō mātou te honore i te whakaetanga mai a te whānau kesiri o te waipaunamu kia whai wāhi mai ki tēnei whakaritenga o Ako Ararau ki te Koroneihana 2025. Ko ā rātou kōrero, ko ō rātou kōrero. My friends Paulette and Komene are a dynamic kaitahu, ngāpuhi, ngai takoto and te Ātiawa couple devoted to te reo Indigenous education, rangatahi leadership and caring for te taiao. Paulette, a respected mana whenua advocate, and Komene, an educator and cultural practitioner, have raised their four tamariki with a strong foundation in te ao Māori. Taikawa leads in Indigenous game development and aspires to Māori politics, tino pai. Tūmai champions Indigenous environmental approaches. Kiri Ngāiwa, the youngest ever Toi Reo Māori translator, is pursuing postgraduate study, and Te Atarau, a gifted musician and performer, carries the whānau passion for waiata and haka. Together, they nurture confident, culturally grounded rangatahi ready to advance Māori aspirations into the future. E te iwi, paki paki mai, no roto mai o te waipaunamu, te whānau kesiri. A tēnei te ruru te kaukau mai nei, ki hai mahiti-hiti, ki hai marakaraka. Ko te upoko nui o te ruru te rekau, he pō, he ao, ka watea ti hei Māori ora. He pō. Koe nei, ko te tohu kia kutitirau kura, ko riro. Rātau rā, ko whai nei, i te ara whānui a tāne, kia nunui mā kia roroa mai te pō. Mātua rā, ko te mate tāruru nui, o te tau nei, kiingitu hei tia, e moe, e oki, e tau. Arahina rā, ko kā mate, i whakahuahua tia i te raki nei, i nanahi anō hoki. Arahina rā rātau, kia nunui mā kia roroa mai te pō. Hoki ora mai kia tātou e pai nei. Taupiri maunga, nei rā kua aoraki kua tai mai. Wai kato awa, nei ko wai taki kua tai mai. Te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō. Anei, ko tai aroa, ko tai mai. E kui mahinarangi, anei ko rākai te kura kua tai mai. Koe nei, honoka i waika nui a tātou, e kore rawa e whati. Ko tāku, he whakarakatira, i te kaupapa, he mihi kia koutou i tēnei rā, nā koutou mātou i rakatira ai. Tēnei, te whānau kesiri, me tahi atu, peka, o tō mātou whānau kua tau mai tēnei rā. Ki te aha, ki te ata, whakaputa i a mātou kōrero i runga i te kaupapa o te wānei. E oho rangatahi maranga mai. Aina rā te whakahirahira o tērā kōrero, arā, no taua waiata rongo nui, no roto mai i tēnei o ngā rohe. Koe nei hoki, ko te tohu mai a taku māma, i a rā. E oho, maranga. Nā runga i e rā kōrero, ka hoatu te rākau ki taku māma, māna hei wāhi, hei kōkiri i tā mātou kaupapa. No reira, tēnei ka mihi ake kia koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. Haere tonu ana ngā mihi ki a koutou, e te ariki nui. Koutou ko tōrahi, e kaha manaki ana i te motu, kua pōwhiringi a mātou o te waipaunamu o taku iwi o kaitahu, i te whakaaro au
Ko wai hoki mātou ki te tūana ki te taho enei whānau rongo nui ana. Te rapea ko mātou ngā hot dog group. Engari, ko koutou te tūtutu kaurewa o te ao Māori, nei te reo o koutou e mihi atu kia koutou. Koutou tupu ora, kua karangahia tēnei kaupapa i roto i te Koroneihana, no mātou te maringa nui. Kei te whai au i aku kōrero, kei kōtiti haere. Ko tēnei te wā tuarua, e tuanau ki tēnei o ngā marae, ki tūranga waiwai. Te wā tuatahi, e rangatahi ana hau, i taua ao o ngā moko nui. Me ki. I tērā kaupapa whakahirahira mō ngā rangatahi ko ngā manu kōrero. I tuana 1991, I think, i taua wā. I taua wā, kāore taku reo Māori. Kāore he kōrero Māori ki taku marae. Tokorua noa ngā kaumātua, e karanga ana, e whai kōrero ana, engari he reo kākā taua reo. Ko rātou tērā e hāpai ngā tikanga o ngā mātua tipuna, engari he reo kākā tonu. Me mōhio mai hoki koutou, ko te nuinga o ngā tamariki i taua reanga, i taua wā, kāri whakawhiti i te moana o Raukawa. Kāri tai atu ki tēnei o ngā motu. He whenua anō te Waipounamu, kei tā wāhi, me ki. Tauhau katoa mātou ki tēnei āhuatanga. Kāore he ipurangi, kāore he paiāhua, kāore he whakaata Māori, kāore he kura kaupapa Māori, taua wā, e tū hono ai ngā rangatahi o te ika Māui me te Waipounamu. I mua i taku tainga mai i taua wā, i tohu mai taku uncle no Fiji, i moia taku Auntie Maury Allison no tākau. Ko tāna ki au, girl, when you get there, I hara mai ia ki taku taha, actually, hei kaumātua. He said, girl, when you get there, don't forget to mihi to our Māori queen. O horere katoa au. A mai katoa au. Kaore au te mohe o kōwai te queenie. I ki te tetahi pai kaumātua. Engari, te kimi au, tetahi wahine e mau i te tiara. Engari, ko tērā taku au, kuare katoa au. Kuare katoa taku reanga o tākau ki tēnei āhuatanga. I mate te reo o taku iwi o tākau i tērā rautau. I tai mai a tākuta tūtere wirepa no te tairāwhiti ki te whare wānanga o tākau. I te tau ko tahi mano i warau. Ko tāna i tuhi ki te taionga ngiupepa Māori. Kāore he tamariki, ko ngā tamariki heke iho i te kauma ono tau. Kāore rātou i te paku mōhio i tō tātou reo Māori. Nā reira, taku whakapai kua mate te reo i tērā reanga. He reanga tamariki, he reanga rangatahi. Ka fast forward nia ki taku au. I rongo kino nei mātou i tērā mamai. I tērā whakamā hoki. Te whakamā, te mamai o tōku whaia me oku kaumātua. Ahakoa he ao Māori tō mātou, he ao Māori kore reo. Nā reira, i whakapaukaha, i whakatangi tangi riaka, māua ko taku hoa kōmene, kia patua te whakamā, kia whawhai mo tō tātou reo, kia kore tērā āhuatanga e pā mai ki aku tamariki, ki aku mokopuna. E hara i te mea ko māua anake ki te Waipounamu, no māua te Waimairia, kia noho tahi ki ka whānau o ko tahi mano kaika. Nā reira, anei e tahi o ngā hua o tērā kaupapa o taku iwi, e noho tahi ana ki tō mātou taha. Ahakoa, ko te pānui e mea ana ko te whānau Cassidy, he tāmati alawhahau. But most people know us as the Munters, ki te Waipounamu. Engari, e mihi ana ki ngā whānau o ko tahi mano kaika, ki ngā toa horopū o ngā kura reo o te motu, ki ngā kaupapa reo Māori,
te panekiretanga, ngā kaupapa reo katoa, nā koutou anō taku reo i orai. Ka tikina atu ngā kupu o te o ngā rangatira o te taitokerau, tā James Henare. Ko te reo te Māori o te mana Māori. Rakatahi mā, kua oho koutou. Kua maranga koutou, e tū. Koira tāku e whakapai ana, whakapono ana. Kei o koutou ringa, te oranga tonutanga, te Māori o tō tātou reo. Nā reira, ka tukuna te rākau ki ngā rangata i nei. Nā reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tuatahi ake, ka tautoko i ngā mihi kua mihia, tainui waka, tainui tangata, nāia ka mihi ati kia koutou, te ariki nui kuini ngā waihono i te pō, nāia ka mihi. E mihi hoki ki kā whānau, kua kōrero, i nā te reka o kā kōrero, i nā te reka o koutou katoa. Ko tāku he kōrero mō tā mātou rautaki whakarauora reo, ara ko kotahi mano kāika. I timata te kaupapa i te tau 2000, e taku hākui, e taku hākoro, ko Auntie Hannah O'Regan tērā, ko tahu pōtiki tērā, i taua wā, i āhua rangatahi rāua. Engari, he rangatahi tonu te rangatahi. Ara ko rāua tērā, i oho, i maranga, ki te kaupapa o te wā, ara ko te whakarauora i te reo o kaitahu, i te reo o tō mātou iwi. Ara hoki, ko ka tini mātaka reo, no iwi kē atu, i peka mai, ki te waipaunamu, ki te tautoko, ki te poipoi a mātou, ara i runga i te aroha tērā, ara ko te hunga, pērā i a Timoti Karetū, i a te wharehuia, i a Pautemara, me te nui ka hoki o te panekiretanga o te reo, ara nā rātau, tā mātou reo i ora ai, no reira, nā e te mihi ki a rātau. Tēnā koutou. Ara, ka huri ki taku prata, tūmai, nei mahara mai bras. Whakapai, tēnā tātou. E tautoko ana, kā mihi ko mihia, kei kā mana, kei kā reo, kei kā mata tini, ko raki tāmiro tia nei, e tā tātou kaupapa o te wā. Arā, ko te Koroneihana, tēnā rā tātou. Tuatahi rā, kia mōhio mai koutou, e harau i te Cassidy. Hapai, heoi, i tiputahi mātou, karakatahi, e noho nā, ki raro i te kaupapa o ko tahi mano kaika, ki raro i te korowai o kaitahu, nā no mātou te whiwhi. Hui anō, ko ei rā tēnei, ko tūmai kē mō tōku ingoa, he purapura o te kōhanga reo, he raukura o te kura kaupapa Māori, nā hi hua o ko tahi mano kaika, aira nōku te whiwhi. Nōku te whiwhi i whai wāhiau, ki e nei Ararau, ki e nei Arako, ki e nei puna mātauranga. Nōku te whiwhi i tipu ake au, ki raro i te mana o tōku iwi, ki rato i te ahomatua, ki raro i te korowai o te kōhanga reo nōku te whiwhi. Rakatahi mā, te ata o tūmāhina, no mātou te whiwhi. No mātou te whiwhi, ko ora tō tātou nei tuākiri, ko ora tō tātou nei reo, ko ora tō tātou nei mana Māori motu ake, i e nei rautaki, i e nei arako, i e nei mātāpuna. No mātou te whiwhi. Arā, ko tāku wero, ki a tātou te ata o tūmāhina, kia whakahoki. Kia whakahoki ki e nei puna. Kia whakahoki ki e nei mātauraka a tātou. Kia tautoko i a mātou hākui hākoro. Kia mata tū, kia mata toa, kia auraki tō tātou tū. No reira,
Tēnā rā tātou. Well, you know what they say, 2 heads are better than 1, hopefully 3 heads are better than 2. Mauri ora kia tātou, kei mate au ia tā ruarua, heo ia no mimihi ka tika kia koutou, waikato tani wharau, waikato tipu arau koutou, e whakokatahi ai I ka iwi o te motu ki ruka mai o tūranga waiwai marae, tēnā rā koutou. Now, if you heard my two fellow rakatahi talking, one spoke about growing up in Te Reo, the other one talked about the plethora of ara ako I tipu ora ai tō tātou reo. Heo hea no ko waiho he maramara kōrero māku. Nā reira I toko ake te whakaaro iau e noho ana I enei tūru, hea hei kōrero taka māku. Ko tāku he kōrero ki o tātou rakatahi. Te kaupapa matua o tō tātou ako Ararau I tēnei o Kāraki. E oho rakatahi, maraka mai. Now, that begs the question, how does one interpret these words? As a rakatahi is a very, haha te kupu hei whakamahuki ake, auaha person, e rua noiho aku kōrero ki a tātou rakatahi. Ka wai hape atu ka whakaaro ki roto mai o tā maki makaura. Where for the last 40 years, our kura aho matua have stood strongly and proudly I hua mai I raro I te tā wharau o tō tātou whare ki hoani waitisi marae a ngā tū manako. Ko ia te whare nui e kōrero ana mo ngā tū manako o a tātou tū nohu nohu. E te iwi e ngā rangatahi, e hoki ai tātou ki o tātou ruruhi, ki o tātou pakeke, kia rongo ai I ngā tumanako o rā tauma. Kia rongo ai ngā tumanako o rā tauma I whawhai mo tō tātou reo, I whawhai mo tō tātou oranga, I whawhai mo te oranga tonutanga o tō tātou ahurea Māori. Heo ia no, koe wareware tātou, ka pū te ruha, ka hao te rangatahi mā, let's be ready to take a step up. Throughout our Māori, we've seen a plethora of our rangatahi taking a lead, taking a charge, leading the way for all of our future generations. Pēnei ki tā te tuahine, a hana rāwhiti, ko tātou te reanga kōhanga reo, me para I te huarahi mo ngā reanga amuri a kene. Pēnei ki tēnei rangatahi a Kiingitanga. I whakarite I tēnei o ngā kaupapa, hei tū āpapa, hei wāhi kōrero mo a tātou rangatahi mo a tātou whānau. Rangatahi mā, it's time to take a stand, it's time to take a lead. Listen to all the speakers who have been before. Mai te whānau Kapakingi, mai te whānau Curtis, kāre kore, he kōrero mai te whānau Walker, awai ake. Let's take a stand, mo tātou ā mō kauri amuri ake nei, e te iwi, tēnā rā tātou. Tēnā rā tātou katoa, nei rā te reo o Kāti Rekehu, o Kāti Mako, o Kaitahu o Ngaiterangi e mihi nei, ko Aria Rolliston a hau. Ia hau e whakaaro ana mo te kaupapa o te rā nei, rakatahi mā e oho maraka. Ka hoki aku whakaaro ki tētahi whakatauaki, nā taku kōka a charisma rangipunga te māma o Taiki. E kōrero ana mo te āhua o tōku reo me tōku taiao ki tōku kaika ki Wairewa. Ana ka pēnei tana kōrero. Ka hāhā te tuna ki te roto, ka hāhā te reo ki te kaika, ka hāhā te takata ki te whenua. He iwi mahi tuna a Kāti Mako no Tuaiho. Ia te tau ka heke te tini manomano te tuna mai te roto Wairewa ki te moana, hei reira te hapu mahi ai I ka tuna, ki ka koawa kirikiri, ki ka pātuna me ka hina ki hoki. Ko te tuna te kai nui a taku hapu, ia wara, ko te reo Māori te reo kawe I ka mahi katoa. Ki ruka I te whenua, ka mahi ka kai, I roto hoki I wa mātou kaika, ko te reo Māori te pautuaroko, ko te taiao, te pautoko manawa o tā mātou whare kōrero.
Heoi, i te taikama o te Pākehā, i tūkino hia tā mātou roto, i pīrau te wai a i mate te tuna. I te mate ka o te tuna, kua kore he kai nui hei whākai i te iwi, a ka mate te nui ka o ka whānau ki te kimi kai, nō reira ka huri ki te ao Pākehā, hei whai ora ka mā rātou, nā wai, ko te reo Pākehā, te reo o te kaika. Koira te ao o oku kaumātua, heoi, wai maria hau tipu ake i roto i te kaupapa o kotahi mano kaika, te kura kaupapa Māori, me ka mahi o taku whānau me taku hapu, ki ruka i te whenua me ka wai. Ahakoa i whai atu au i ka mātauraka pūtai au a te Pākehā ki te whare wānaka, ko te reo Māori tērā, ko ka kōrero tuku iho, ko ka mahi ka kai, rātau tahi ka mea i whakapakari ai i taku mōhiotaka o te ao nei. Kei konei ke ka hua kino o te tūkino tai au. Nui ake ka āwha, waipuke ana ka whenua, ki ana ka moana. Koira tēnei mea te panonitaka o te āhuaraki. Heoi, he wāhaka i ti noi ho tērā o ka mate nui a te takata e patu ana i te ao. I nei, ka mate tātou ki te whakahoki i era kahere i turakina i te rārautau. Kei taka te rahika o kā puke, o kā hiwi ki roto i kā wai puke tia rānei ka kaika e te parawhenua mea. Ia te wā ka heke mai he āwha nui i te kotahi rautau, ia te tau. Ki hai o tātou tipuna i roko i enei āhuataka, kaore hoki mātou o i nei e mōhiona ki enei āhuataka, heoi ki au nei, he oraka kei roto i ka mōhiotaka o rātou mā. Te noho tahi ki te taiao, te manaaki, i te mauri o ka whenua me ka wai, i roto i a rātou mahi katoa, hei oraka mo kauri. I nei, he rea ka rakatahi e mōhiana ki te rere o te kupu. E kari kaore te tino mārama i te hohonutaka me te whānuitaka o era kupu. Kua kino katoa tō tātou taiao no reira e kore tātou e kite i ka āhuataka e kōrero hiana i ka pūrākau, i ka whakatauki, era mea katoa. No reira, me hoki atu tātou ki te taiao, kia mārama anō ai tātou i te reo, i te ao i takea mai ai tō tātou reo Māori. Ahakoa mena, ko te mahi māra kai, ko te whakatō rākau, te tātai manu te hopu tuna, me tui tahi ai tātou i te reo Māori me ka mahi Māori. E hara tērā i te mahi māma i te mea kua noho wehe tātou i te rā ao. Heoi, ki au nei, ko ka rea ka rakatahi o i nei, ko rātou ka mea ka tui i enei here, kia kotahi ai a whakaro, kia hiki ake i enei wero o i nei, me te whakamahi i ka whakakiteka o rātou mā, kei reira te oraka, mo te taiao, mo te takata, mo te rea Māori, hauara Māori, ahano atu. Nō reira, me hono anō tātou ki tō tātou au tūroa, kia mārama anō tātou i te ao i takea mai ai tō tātou ahurea Māori. Koira te kurahuna o te whakatauaki a taku kōka. Kamutu, kua kaha whawhai tātou mo te reo, kua kaha whawhai tātou mo te tiriti, heoi, hua kore noiho e rā whawhai ki te kore tātou e whawhai mo te oraka o te taiao. Ka waiho aku kōrero i konei, ki tētahi whakatauki. Kauraka e mate pīrau, me mate ki ruka i te tāpapa whawhai. Ka hoatu te rākau ki taku hawhe pai, ki tūmai, who chased and chased me until I finally gave in. A tēnā rā tātai, o tira,
Kei te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. Tēnei rā kā mihi, tēnei rā kā mihi. Tēnei hoki kā mihi kia koutou o te Kiingitanga, ngā mana o tēnei whenua. O tira ngā rahi o tainui waka. Nō reira, anei mātou, anei etahi o ngā kōrero, mai a mātou o te waipau namu. Kūtaina ki runga ki a tātou i tēnei o ngā hiahi. Anā kua korongo mātou, mo etahi o ngā hitori e pāna ki te ahua, ki te oranga o tō tātou nei reo o kaitahu. I te rautau tahi mano i warau, ka mate tō mātou reo, ki roto i o mātou kāinga. Ko Pākehā katoa ngā kōrero o ngā kaumātua, o ngā pakeke. Haunga i ngā kaupapa nui ki runga i ngā marae, ki roto i ngā kāinga, ko te reo Pākehā, te reo e kawe ana i o tātou nei oranga. Hoi anō i nāia nei, nā te kaha whawhai, nā te kaha whakapau wera o ngā Pākeke, ko puta ngā hua, ko taka mai ngā hua ki a mātou, ngā rangatahi wai mari e me ki, kua riro i a mātou, ue nei tāonga o te reo Māori. Hoi anō, hakoa kua mau i a tātou te reo Māori, o etahi āhuatanga, kei te noho wehe tonu i roto i tō tātou nei ao. Nā ka hoki atu au ki tētahi kōrero i tukuna e tā tīpene. Mō tētahi kōrero i tukuna ki aia e tērā kraua nō ngai tūhoi, ko te rangihau. Ko tā te rangihau ki a tīpene ka hua pēnei. There are more and more Māori-speaking people, but less and less Māori things to speak about. Nā ka tino mau e rā kupu ki taku pīnati, nā ka ata whakaaro au, he ake we nei mea Māori e kōrero hia ana. He ake e nei mea e kia ai he Māori tēnei mahi. Mōku ake, o tira mō mātou o kaitahu, mō ngā mahi Māori, ka rei tua ake i ngā mahi ngā kai. Anā mō mātou, ko tētahi o e rā mahi, ko te titi tērā. No reira ki a mātou, ka rei tua atu, mō ngā mahi Māori, i te haere, ki tō mautere titi, noho ai ki tō whare, ki tō kāinga mahi ngā kai, mō ngā marama e rua e toru, patu ai ngā manu. Hei whāngai, hei whakarangatira i tō hapu, i tō iwi, o tira hei hoko, ki ngā Māori o tēnei motu. Nā reira, koera e tahi o ngā āhuatanga, a kei te hoki mai, ki roto i a mātou o kaitahu. Harai te mea i ngaro e rā āhuatanga, engari, ko tā mātou mahi i nāi nei, ko te whakatō i e rā tāonga o te reo Māori, ka whakahoki atu, ko tangi te pere, ki e rā o ngā mahi ngā kai. Ngā mahi e Māori ai tātou, e tangata whenua ai tātou. No reira, e kore mutu ngā mihi ki a tātou ko huhui mai nei. Ko tangi te pere no reira, ka mutu ngā kōrero i ko nei. Tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Oh,
Ba-dum bum ba, 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 Just my imagination running away with me. Oh, it was just my imagination running away with me. Soon we'll be married and raise a family. Home out of the country when 2 children, maybe 3, or maybe 4 and 5 and 6. I tell you, and visualize it all. This couldn't be a no dream, really all I see. Just my Alright, fine, if you know this white side, join along. Here we go. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. Well, I guess you say what can make me feel this way, my girl. Now we talking about our queen, our queen. Tasting. Oh, it's working. I get switchy. I need. Kia ora. Hello. Check. Popo ai hora, te rau o taku hoe, te rau o taku hoe, hoe ti ai a toro ti, ti ai a toro ta, ti ai a toro ta. Mari no te tai, kare te tai, ti ai a toro ti, ti ai a toro ta. Taku ai rua ora ne tupu taku kino nei e. Au e te mataku e. Kare ka matau e. Kare ka matau e. Karu ka te hi au e. Karu ka te hi au e. Karu ka te hi au e.
rua ora nei tuputaku kino nei e. I never thought that I could find heaven on earth and peace of mind. I wanna love you all the time. Oh, oh, oh. And when I see your angel smile, and make my feet start running and my nerves start running wild. and my nerves stop running wild. Chasing the blues when I am low. Angel smile, Give me the tender loving glow. angel smile, And do I always cherish so? angel smile. Oh, oh, oh. And when I see your angel smile, I dream of you there beside me as we walk down the aisle. Sing it. I took my heart, I'm feeling cool, pretend so baby, I'm so in love with you. Shabom, la 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 la, shabom, shabom, la 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 la. Oh, that could be a dream if I could take you to a paradise up above. Then you would tell me I'm the only one that you love. That could be a dream, sweetheart. That could be a dream, sweetheart. That could be a dream, sweetheart. Ay, con Dios, my darling. Ay, con Dios, my love. Now the hacienda's dark, the town is sleeping. Now their time has come to part, no time for weeping. Ay, con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Oh, vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, vaya con Dios. My I broke into a million pieces and I can't go back. But now I see all the beauty and the rocking class. The stars are hard on me, tightness and harmony. My closest of the light, that's what it sounds like. Why did I cover up the colors? Show me what's the money. Open your heart, money. I want the light, the light.
Who's your happy with this? Hey, come on! Hey! Live our values, speak our reo, care for our mokopuna, our awa, our maunga, just be Māori. Māori all day, every day. We are here, we are strong. Oh, everyone raise your flags toward the sky and let the wind sway it back and forth to side to side. Cause the government trying to make these stupid calls and trying to tear us all apart. We're standing hand in hand, shoulders glued together, and we all come close till we hang it up forever, which is never in life. Who do you think we are? We a national party, we are our ancestors watch their wisdoms flow. In every step and every blow we rise together, no more divide with honor. We're proud, we stand side by side, so come on and say it with me. So rise up, raise Latino flag, rise up. Say it loud and proud, let the wind that carry our culture songs out. Time is now, we're standing big and all together we rise where we belong. Through the trials, through the years, we rise as one, we face our fate. To the end of time, we'll hold this line. So rise up, and beneath the stars above. We are one, we are love, we are the children of the land. We unite hand in hand. Raise Latino flag, rise up, say it loud and proud. Let the wind and carry our culture songs out. Time is now, we're standing big and all together we rise where we belong. Through the trials, through the years, we rise as one, we face our fate. To the end of time, we'll hold this line. So rise up. Marae nei o tūranga wawa e, te nāra koutou ngā mokapuna me ngō koutou reo ko nui te ngā kau o tātou katoa. Ko reira te nāra koutou. Ladies and gentlemen, the true epitome of intergenerational hakabuki and hakari, kia nui mai te pakipaki ki te whānau wepiha. That unfortunately was their last slot of the program e te whānau. Nō tātou katoa te honore i a koutou, nō mātou katoa te honore i a koutou e te whānau wepiha, kānui rā te mihi, me te aroha, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Homai te piki paki mo te whānau Webster, e te iwi. Can you upload that last song on Spotify? We need a new Māori party song. Ka nui te mihi kia koutou. Ko te whānau e whai ake nei, none other than the whānau Walker, led by Tony and Ngaria Walker. They are grounded in whakapapa, service to community and enduring commitment to the well-being of whānau, hapu and iwi of Ngāti Porou, te whakatohia and te whānau Apanui descent, but based in Waikato for over 25 years. Their whānau has been long active in education, kapahaka, kaupapa Māori development, drawing from both traditional knowledge and contemporary innovation. Tony and Ngaria are not only known for their leadership, but the way their tamariki and mokopuna have been and continue to be raised in te ao Māori, with a deep sense of identity, purpose and service to not just the hapori of Kirikiriroa, but also the Kiingitanga, te Pauomanga Tāwhiri, te Wharikura o Kirikiriroa, and whānau whānui throughout Waikato. Shining light on the importance of cultural grounding and the nurturing of future leaders, their story reflects a living legacy, one that speaks of whakapapa, whānau, strength, resilience, determination and succession planning. Whānau, homai te piki paki mo te whānau Walker.
E tuku ana ngā mihi ngā ki tō tātou ariki inui. Ara anō atu ngā mihi ko utaina ki runga ki a koe, hei taku ariki. A hoe anō ko tāku he tautoko. Ka rua kia tātou tere pipi whākao mai nei, e mihi ana kia tātou i te roanga o tēnei rangi. Me te whakaro nui ki o tātou mate ka tika. Hau e mātiro haere ana i te marae nei ka ki te au, i ngā rangatira, i ngā ariki, e hoa anō ko tātou anō tērā ko rangatira i tā koutou. Noho mai ko tāku, he mihi noa ki a koutou, tēnā koutou katoa. Tēnei whānau, te whānau woka, te tahi o ngā tino pūkenga, ko te mahi tamariki. Ara anō atu ngā mokopuna, ngā tamariki, hoi anō ko tētahi o ngā peka o ngā whānau woka, he woka rāpana ki roto i a Huntley, he woka ki roto i a Ngāti Mania Poto, ara anō atu, ara anō atu. Hoi anō koena te tai o ngā tino pūkenga. Ko te wahanga ki au, ko te wāwahi ngā kōrero. Ki mai aku tamariki, me uau ki ngā me e whā. Tuatahi, tarata koro mai ki au. Papa, stick to the script. Ka rua, don't give Te Arawa a hard time. Tua toru, don't ask Ngāpuhi for our waka back. And tua whā, don't say anything inappropriate. I promise nothing. Wana tako koro ki aku tamariki. Wana, hei wāwāhige i ngā koro ki aku tamariki, e rua ngā maharatanga. So I just want to share with you two memories, and the intimate memories. Ia mātau e noho ana mai ana ki konei. Ko te tau 2020, whakaharatau ana mātau ko te pauamanga tāwhiri ki konei. Mo te whātakau tau o te ariki inui te Ataringi Kāhu. And I was conducting them to do a wai te tira over here. And then they just shut down. Hui anō e kohu au i a rātou. Kino nei. Engari, haramai a Muruwai tēnā. Me te ki mai boss man, kei reira te ariki inui. Huri atu au, kei reira e noho ana. No reira, ko tahi atu au ki te kōrero ki aia. Ko taku pātai ki aia, hea te take. Hea te take mo taku whānau ki konei. Ara, ko tāna, kia ara mai te kapa ni, kia mahi ngā mahi kapa haka i te mea, he ngā kaunui te kapa haka ki te rangatai. Ko te kapa haka ia, te rautaki, te maunu. Kia tiri ai, kia kaingia ngā rangatai. Ka kaingia ngā rangatai te kapa haka, me hoki mai ngā rangatai ki te marae, ki te mahi ngā mahi. Hoi anō. Kei reira, te tīmatatanga o te pauamanga tāwhiri. Tōna kaupapa ake, kia hoki mai ngā rangatai ki te marae, ki te mahi ngā mahi. Ara anō atu ngā kanohi, security nei, ngā kaihako o te pauamanga tāwhiri, kei muri nei, soundi, te pauamanga tāwhiri. Ara, rātou katoa mahi ana i te marae nei, ara e tīmata ana ko hira tērā kai te pāpai. No ano, ko te pūā waitanga, ko te whakatīnanatanga tēnā o tā māua kōrero. Koena kātahi, kia hoki mai ngā rangatahi, mā te kapa haka anō e tō mai. Kā rua, te maharangatanga tuarua, te hui āmotu i konei. Mahi a te pauamanga tāwhiri o ana mahi tutu mai ki te pōhiri kātai, ka muia te marae e te motu. Ki mai te ngira e tainu e hoki ki raro, haere mātou ki raro, peka atu. So many people, we ended up down Duke Street at Bernard Ferguson School. Hoi anō, mahi mātou i te mahi te rangira, hoki mai ki te whakarite i te whare, i tūtū mai mātou ki waho nei, ki te whakangahau i te iwi. Engari, tūtū mai tō tātou kiingi, me te whakawātea i ngā maharatanga katoa ki runga i ngā poko hiwi e taimahana. Ko tāna kōrero matua ki au, kaua e maharahara. We're all good. Oi anō, ka riwa katoa au i tērā, ka veti, nā, tiga, what are we worrying about? Hoi anō, ka mutu te kauhau, ko wātea te motu. E te ariki tāua tērā e tūtū ana ki te kuaha i kōrero tāua. Mo te āhuatanga ki ngā kauhau. I felt invigorated.
from the kōrero. Engari, I think I might have referred to some of the kōrero as maroke. Hara i te mea maroke kino nei. Engari, kua roa ne noho e rā kōrero me e rā kaupapa i te rā ko pakapaka. Engari ke ia, ko ngā kōrero o te tēneti rangatahi. Koena te mea hāwana taku ngākau. Koena tā māua kōrero. Ko te rangatahi ia e para ana i te huarahi. Ki mua, ki tua. Koena ngā mea e rua, ngā maharatanga, ngā kōrero e aki ana i a mātou te pōmanga tāwhiri. Hei aha mā te whakatātai a te pōmanga tāwhiri e ora. Engari, mā tērā whakakitenga te whakatō i te kākano, kia tupu mai a tātou rangatahi, hei rangatira, mā tātou. Hoi anō ko tā e tautoko ana i ngā kōrero, te kei kōrora, tātou, taku reanga. Get in behind or get out of the way. Hapai, koena tāku kia tātou, e aki, engari koena te kōrero nui. And with that segue, I'm going to get out the way. Hoi ana e mihi ana ki a koutou kei aku rangatira, tēnā koutou kei te tuku i te rākau, ki taku tamahine. Tēnā tātou. Tēnā rā tātou katoa. Aroha mai, we don't have flash rākau moves and we don't have flash jackets, but what we do have is flash toilet scrubbers. So, haurua i te whitu, hara mai, whakapaipai whare paku whakarite moenga. Ko te waikura nā kahutia te rangi woka tōku ingoa, ko te kōtiro mā tāmua tauni rawa ko ngāria. He tamaiti au no te kohanga reo, kura kaupapa Māori, whare kura me te whare wānanga. I te puake au I raro I ngā mātāpono o te Kiingitanga, I raro I te tāhuhu whakaako o ngā kura a iwi. Mōku ake, e hara I te mea he kōwhiringa taku tūranga I roto I te kapa. O te paumanga tāwhiri I ngā kapa o te whare kura o Kirikiriroa. Ko mātou kei taku reanga, e ai ki taku pāpā, ko mātou ngā ika I te ati, me taku wai Māori e. Ko ai te tamaiti I taku whānau, I whānau mai me aku maka o e roa, ko te rite, ko te awe o te poi. Nō reira, tērā pia he tohu no ku tīpuna kia whai au I ngā mahi a te poi. Nō reira, koera tāku tino mahi I roto I a mātou kapa. I whānau mai ai, ki wainga nui te whānau o Bernard Ferguson. Rua rā ku pakeke, ka taia ki aku prakatihi tuatahi. Rua wiki te pakeke, ka taia ki taku whakataetai tuatahi. Rua tau te pakeke, ka tono ai te kuini, kia whakatūria māma pāpā I te kapa o te paumanga tāwhiri. Nō reira, ko au, ko mātou, ko aku karangatahi ngā pēpi tuatahi o te kapa. Ka reo I wai Māori e ki ngā whakataetai kura teina. Te katoa aku karangatahi o ku tungane aku teina ono whitu pia te pakeke I tā rātou whakataetai tuatahi. Ko au, te kaumā whā aku pakeke. E ai ki taku māma, I had 2 left feet, which I was fine with. I taurua mana o te kaumaono, I whakaharatau mō te kapa o ngā taiatea, and I didn't make the team, which is funny because the tutors were my parents. Engari, mai reira, I learnt that you always have to do what's best for your group. Ka hunuku ai ki rāhui pōkeka, mō taku tau whakamutunga I te kura, and that was the first time I had a female tutor not yell at me. So, tēnā koe whae Leilani. I tipu ake au, I roto I te kapa, and I never really had the desire to join Te Paumanga Tāwhiri. I think I was a bit traumatised by all the kaupapa that we had been dragged to, and I had to go to noho to hang out with my mum and dad. So, kare au I whakaharatau mō te kapa tainoa ki te tau 2022. Koera te tau tuatahi I tūai au, and that was the year that my mum and papa threw both me and my brother into the deep end. I huri rawa ki a paumea, and ko tā rawa kōrero, here son,
right, I'm Te Matatini winning poi. And I laughed and they turned around to me and said, if you think that's funny, here, you do the actions. So koera taku wā tuatahi i waihangai, i hāpai ki te waihangai i tētahi poi i raro i ngā tohutohu o tōku māma o matua rewiti hoki. Mēnā kei te mōhio koe ki taku māma, kei te mōhio koe. He upoko māro, it's her way or the highway. Nō reira, he nui o mai wā tuki-tukinga, engari ahakoa e rā tuki-tukinga i eke mātou. Ka hoki aku raumahara ki te wā tuatahi i tūau ki mua i te kapa. Ko tāku he whakawā i āhau anō. Hea hae kei te tūau i mua i enei mātanga haka. He rangatahi tonu au, ka reo i te mōhio hea hae kei mua au. Engari, i nai nei, ka whakaro ake au ki tērā wā, kei te mārama au, i mua au i te mea e whakapono ana taku kapa ki au ki taku reanga te haere ake nei. Which, mōku ake, pakeke mā, e neke. You need to make space for rangatahi to come through and be the new leaders. Hei oi anō, leadership for me is also about good leadership examples. Nā tōku kōka, nā oku aunties or ku uncles te tauira i whakatinana. From them, I've learnt that you have to be the same leader you are on stage, off stage as well. You can't be a teats person and expect to be the best kaihaka. You're gonna be a teats kaihaka too. Ka toa e nei kōrero, ka whakawhiti atu ki o mātou tauira o te wharekura o kirikiri roa. Ka whakau mātou i o mātou tauira ki roto i ngā mahi whakaako. We allow them to take leadership roles within our kapa and stand out the front and teach. That way they learn to explore, teach and understand why kaya ko kaihaka often stress out. Engari, ahakoa era, they are resilient and they will always get back up. My siblings and I have always been part of the plan. Ahakoa, ka re mātou te mōhio hea te prene. We have always been our parents' succession plan. And now, becoming the succession plan, we are creating our own succession plan throughout our tamariki o te wharekura o Kirikiriroa, o ngā taiatea o Bernard Ferguson. It was all part of the plan. When people ask us why we do haka, it's not because we love kapa haka. I would much rather go play for the Silver Friends and get paid. Engari, our passion will always be the people. We love the new connections we make, the places that we've been to, and the opportunities that we've been given. There's no breaks, kareka he wā whakatā mā mātou, because some two people thought it would be a good idea to take a primary school, a secondary school, and a seniors group. Engari, ka noho mai ngā kōrero te pui a herangi, hei tāhuhu moa mātou mai katoa. Mahia te mahi hei paenga mo te iwi. Rangatahi mā, he rongoa te kapahaka. Ko tāku ki ngā rangatai haka, don't stop. Don't ever stop doing haka. He kahano mātou ki te aki o mātou tauira te haere atu ki ngā rōpu pakeke me te whai wheako. Do not ever stop doing kapahaka. Nō reira, I can hear my brother going ding, ding, ding. Ka whakakapi aku kōrero mā enei kōrero. Ai, tika ana ngā kōrero taku hoa hana rāwhiti, tēnei te reanga kōhanga reo, te haere ake nei. So let us come through. Tākiri tū te reanga kōhanga reo, tākiri tū te reanga reo Māori, tākiri tū te reanga rangatira, tēnei e tūwake nei. Huri ngā kēti o tō tātou nei marae, pai mārire kia tātou katoa. Kei taku ariki, kuini ngā waihono i te pō, nāu te papa nei whakawātea, hei papa kōrero mo te tirahau, tēnei te hara mai nei, pai mārire. Tupu ora, ngā kai whakarite i tā tātou kaupapa nui tai ore ore,
te kōhanga o te hunga rangatahi ki te tuku, i te ihi o te kupu, me te reto o te whakaaro, nei rā te kauanuanu. Aku whakapāha e te whānau, I didn't know my sister was going to be that intense. Hoi anō, hei whaiwhai ake i ngā kōrero taku pāpā. Nōku e tamariki ana, kārepe au i tino mārama ki te hirahiratanga o tēnei kaupapa, o te pau o mga tāwhiri. As kids, we were taken everywhere, kaupapa atu, kaupapa mai, bound to the hips of our parents, always moving and always present. At the time, I didn't quite understand why my parents had so many hui, why we were getting home at 11 p.m. on a school night, or why we were spending weekends at the marae with adults who had 2 left feet and stumbled in hungover every Sunday. It was only later that I began to see every step, every sacrifice, every kaupapa, all of it was to lay a foundation for me, for my reanga, and for the day we would take our place and lift the mantle. Kua tino rangi whawha te kōrero, ko mātou te reanga rangatahi, te reanga Waimarie. I do not agree with this kōrero. Waimarie is chance. Waimarie falls from the sky. Hoi anō, ko te whakatūria o te kapa, o te pau o mga tāwhiri e te puia herangi i te tau o 1922, kaore I hua mai te Waimarie. Ko te tono a te ariki nui, te ātairangi kāhu, I te tau 2005, ki aku mātua, ki te whakarauara I te kapa o te pau o mga tāwhiri, kaore I hua mai te Waimarie. Anei taku ki taurangi, e kore hoki, te Waimarie e whai wāhi atu ki te oranga tonutanga o tō mātou kapa o te pau o mga tāwhiri, haere nei te wā. I would say we are the rich generation, rich in reo, rich in tikanga, not through luck, but through the blood, sweat, and sacrifice of those who came before us. Ai e tika ana te kōrero, ko ngā rangatahi ngā rangatira o Apōpō, but rangatira are not born by chance either. They are raised, they are shaped. You can be the most prolific kaitito. You can be the most memorable kaihaka. You can even be the most striking in appearance. But all the skill in the world equals nothing if you're not a good person. Nō reira, ko taku wero ki a koutou te reanga o mua. Whāngahia ngā mātāpono o te tika, o te pono, kia kia ai te reanga rangatahi, he reanga manawa nui. E harai au ngā pūkenga, ko whāngahia mai. E harai au ngā pūmanawa, ko whakatōkia mai. He oi ko tāku, ko tā te reanga rangatahi, he whakatinana I te whakapono nui mai, o te reanga o mua ki a mātou. It's getting cold, so I'll chop it here. Hei kōrero whakakapu. Rangatahi who rise as great leaders do so because they first walked under the guidance of great leaders. Eru Kapakingi walks with Maria Meno Kapakingi. Hiko I te rangi Curtis walks with Papa Tuki te rangi Curtis. Kiringaiwa Cassidy walks with Kōmene Cassidy. Te Puea Herangi walked with Kingi Mahuta. Hana Rāwhiti walks with Taitimu Maipi. Te Ariki Nui, Kuini Ngāwai Hono I te Pō, walked with Kingi Tūheitia. And I too walk with my parents. Tēnei te tirahau, tēnei haramainei. O te reanga tuarua tēnei, o te pau o mga tāwhiri. Not the lucky generation, the chosen generation. Standing not by chance, but by purpose. Standing firm, standing proud, standing ready. Huri noa I tō tātou papa, rire, rire hau, pai mārire. Tēnā rā tātou te iwi, ko ai tēnei, ko te aumihia woka hau. Kua hau te tehi o te reanga tuatori o te whānau woka. E ako ana mātou o toki reanga I raro I ngā akoranga o aku tuakana, ko te whainga a te whānau kia arahi tahi mātou I ngā kaupapa ka whakarerea iho e oku mātua, e oku tuakana, hei pāinga mo te iwi. He oi anō, kia tutuki au ahau I tēnei whainga, ko te kōrero o tōku pāpā, whakamahi au kurahuna, anei ka kōrero ahau I oku kurahuna. He Māori ahau. Ko te reo Māori, tōku reo tuatahi,
Tōku reo matua, nā konei kōku whakaaro katoa, he whakaaro Māori no te ao Māori. He pioke ake ahau no te kohanga reo, he pirere ahau no te kura iwi, i tēnei wā e takahi anau i te paua haokai ki tōku kura a te whare kura o kirikiri roa, kia puta ai ahau he kumara reka maurua. Ka oti he kaha taku mahi i ngā mahi me te tai atu ki ngā kaupapa Māori, ko te pauamanga tāwhiri o tira, ko aku mahi kapahaka katoa ngā horopaki, e taia ai ahau ki te whakaatu i aku kurahuna katoa, hei kura ka kitea, hei kura ka rangona, hei kura ka whakawehiwehi i te ao tūroa. He wōka ahau, he uaua te noho ki tōku whānau, koe a te tehi kōrero e kaha hāmama ana i taku reanga e ki ana. Kei o mātou pokohiwi, te mano o te whānau. Kaua e makaia i te poro. Aha koa ngā uauatanga, arano atu ngā hua pai, ka tupu i ngā mahi o tōku whānau, anei ko e tehi o ngā hua matua. Ko te hoa whai pūmau, kōku hoa katoa he kōrero Māori, he hoa whakaaro Māori, he hoa manu kōrero, he hoa hākinakina, he hoa hoe waka ama, he hoa netiporo, he hoa nakawhiti. He hoa haka, e tahi wā ka noho hei hoariri ki ngā whakataitai kapahaka. Engari, ka mutu te whakataitai he hoa aroha, he hoa pūmau. Ko ngā wheako tūmata whānui. Ko te haere ki tā wāhi, kua kitea hau e te hiwa, he nui ke atu te aroha ki tō tātou ahurea Māori e ngā tangata kei tawhiti kei tā wāhi, i ngā tangata kei New Tireni nei. He pōrangi tērā, ko te tūtaki me te whakawhanaunga ake ki e tehi atu tangata no ahurea ki atu. Ko te kāinga kaireka ki te puku, reka anō ki te wairua. Ko te whai wāhi ki ngā kaupapa pēnei ki tēnei, e whakamataku ana i au. Engari, a te mutunga ka whakahihi pai na te mea koati au i te kauhau ki te Koroneihana tuatahi o tō tātou ariki nui. He mea whakapūmau tēnei mo te ake. Ko te noho a whānau, i au i te kura, ko tōku whare kura o te whare kura o kirikiri roa, i au i te kapahaka, rawa atu ko te pauamanga tāwhiri, ko tōku whānau o TPM tērā. Ara, oku uncles, oku aunties, oku mama, oku papa, he oia no aha koa te kaupapa, te kapa rānei, ko oku matua, oku whakeke, oku matua keke ngā weri, ka mataku pai ngā kaihaka ki a rātou. O tira ki oku matua. Engari, hei aha māku, kaore ahau i te mataku ki a rātou, kaha ahau ki te kai o rātou snacks, whai moinga i o rau a moinga, uwhi ki o rau a hirere. Engari, ko ngā kaihaka he mataku no rātou ki te kōrero noa ki oku matua, he hātakihi tērā. Engari, e te hiwa ka kitea hau ngā uauatanga me ngā taumahatanga o te mahi arahi kapaka. Kua maua hau ki e tehi tau patupatu i Wainganui i oku matua, e kore nei ka kitea i te kapa whānui. Nō reira, kua akoa hau ki te whaitaku reanga i tēnei mahi me kiri poaka. He katakakata, he tōtaka heke, he roimata ka maringi, me mohio hau ki aku mahi, me whakaponoa hau ki te kaupapa matua. Nō reira e te iwi, ko te reanga tuatoru tēnei o te whānau woka, ko te ao pōpō o ngā mahi arahi, i ngā kaupapa huhua, kei te ao mātauranga o te ao haka. Koia ko te rerenga kupu no te waiata e ki ana, e oho rangatahi maranga moe. Hei oia no, ki au nei ko te rerenga whai muri ake, te rerenga nui. Hāpai ngā tō iwi e, kei tēnei rerenga te take kia oho ai a ngā rangatahi mā. Kia ora mai tātou i te iwi, ko ai tēnei, ko tēnua mahina o ka puarangi ko kaua tēnei, ka eke mai au i te peka o te rangi hāpai kura woka. Te tuahine o Taini, o Papa Taine. Ko au hoki tētai uri o te reanga tuatoru o te whānau woka. E hai papa nui kei mua i te aroaro, nā te ariki nui te atairangi kāhu, tēnei honore nui, tēnei kawenga nui, i tāpai ki runga i a mātou.
Ko tēnei ingoa noa o te paumanga tāwhiri, he mana nui. He nui ona kōrero tuku iho, he nui hoki ngā kauenga te pui a herangi, me ona uri i kiri whakauka ki te kaupapa, ki te whakakitenga mo te iwi. Ahakoa he nui ona upiki, he nui hoki ngā kauatau o tēnā, mo tēnei kapa. I whānau mai te kapa nei o roto i te ātete, o te ātetenga, ātete ki ngā hahukirikiri o te wā, ia te pui a herangi, ātete i te raupatu, ātete i te kāwanatanga, ātete i te pēhinga o te iwi Māori. E mua heo ke ana tātou ki enei kōrero, heoi, he mea nui kia maumahara tātou ki te pūtaketanga mai o te kaupapa e pai a te koke whakamua i te mea e kore amuri e hokia. I tūtuatai au ki toku matatini tuatahi i tauranga i te tau 2002, i a mama e kōpū ana. I reira kua whakatohia toku ao haka, oku haipapa me tōku maimoa nui ki tōku ao Māori. I au e pakeke ana i roto i tēnei kaupapa, ka kore au e mōhio ki tētahi ao ke atu. I kawe atu ai ki tēnei kaupapa, ki tēnā kaupapa, kia kite, kia rongo, i ngā ahuatanga katoa o tēnei kaupapa o te paumanga tāwhiri. E hara i au te kōwhiringa, he kawatau. Aha koa taku ātete i ētahi wā, te aro i taku whānau. Engari, e whakawhetai anau i nāianei ki oku tini whiako. Ngā hui nui o te motu, ngā whakawhitinga kōrero ki oku pakeke, Uncle Greg, Uncle Paul, Uncle Hira, oku puna mā tauranga, mea koutou mahi ki ngā whaituare reke. Oku kaiako huhua o te kura, i oku kapa i ngā kura reo hoki. Ngā kauhau roa a Papa Town i ngā wānanga me te nui o ngā hui kapu tī rānei, huri noa i te tepu kai o tōku nen. If that table could talk whānau, oh my gosh. Katoa o enei kua raranga i ngā tukutuku he whakarāke i ngā pātu o tōku wharehaka. Kei taku wharekura, e mihi ana, mō koutou i tuku i au ki ngā mahi arahi, ki ngā mahi auaha, mō ngā kapa reanga rereke. Aha koa ngā taringa turi, ngā waiwai rewhe e rua. Ngā whakaputa mōhio e whakawhetai anau i ngā koranga huhua. Nei au e whakakoe ana i oku whao kia pai ai taku hāpai ki te tārai i ngā whakairo o tō tātou wharehaka. He aha te hononga o enei kōrero ki te kaupapa, nōku te maringa nui, nōku hoki te haipapa kia kuhu au ki te hāpai i te kaupapa nei. E mōhio ana au ki ngā taumahatanga o te ingoa nei me ona paenga mo te iwi. Kua kite au i roto i ngā kawenga katoa o Papa Town, me ona ate te katoa. Hei aha, hei paenga mo te kaupapa. Ka toko ake te pātai, kori te au mo e nei wero katoa, i tēnei wātonu, karekau. Heoi, e raranga tonu ana i ngā tukutuku mo tōku whare. E whakakoi tonu ana i aku whao kia pai ai taku whakairo i te anamata o tēnei wharehaka, kia pai ai te toma mai o te iwi. Ko tāku ka tiki ake i ngā kōrero a Kiingitanga, me whakatupu ki te hua o te rengarenga, me whakapakari ki te hua o te kawariki. E hara tēnei i te kapa noa, he kaupapa kē. Me kiri whakau ka koe ki te kaupapa i waiho mai e tērā kuia a te pui a herangi. We aren't just flash maro or fancy poi moves. We are hard work. I whānau mai au i roto i tēnei kaupapa. He kaupapa i whānau mai o roto i te ātete. He kapa puku mahi mātou. Ko enei ngā uara e pupuri nei au, kia pai ai
taku hāpai tēnei kaupapa a tōna wā. Ka whakakapi aku kōrero, ka whakakapi au I tōku kōrero kua tōkia ki roto I ahau. He kōrero kua rongo au, he kōrero whakamaumahara I au ki tōku tākohatanga ki te kaupapa nei. Tēnei kapa, tēnei kaupapa was built on the shoulders of giants, giants such as Te Pui a Herangi. Nā tēnei e kore mātou whakai kia tuku inoa I tēnei kaupapa ki rāhaki. Kei taku ariki, aha koa taku a maumai te whakaaro, a tōna wā mā mātou ko tōku reanga hoki tēnei kaupapa o te whaumanga tāwhiri e hāpai. Ka maru, ka tau te mauri I te whakaaro, ka koke whakamua tonu, I raro I au manaakitanga, I tau whakaruru hau, mau mātou e tāwharau. Kei taku ariki, pai marire. A kātira e ikama, tukuna te mihi ki a tātou, ana ka whakakapi ki roto I te tai waiata. So we're going to sing Paikia, Te Arawa. You are most welcome to come and join us, as long as you sing the right words. E mihi ana. E te whānau woka, o tira e ngā tamariki o te whānau woka. E ngā rangatahi me ngā tamariki, tēnā ra wātu koutou katoa. Nā, ko kōrero hia te āhuatanga ki te pauamanga tāwhiri, koinei te marae o te pauamanga tāwhiri. Ko rongo hoki tātou I te kōrero e rere ana I runga I tō tātou marae, e oho rangatahi maranga mai. Oh hey, that's the bell I set for the kai kaufo. It's telling me to be quick and wrap up. So just on that note, I just wanted to end by saying that we're so privileged actually to end today with this whānau.
because it's a whānau that's at the helm of te kapahaka o te Pauamanga Tāwhiri from here, from Tūranga Waiwai Marae. And the theme of today was taken from the waiata Heaha Kei Taku Uma, e oho rangatahi maranga mai. And I can't think of a better way to close today than by asking the whānau, whānui, as well as te marae whānui, to be upstanding so we can all sing in unison te waiata Heaha Kei Taku Uma. E mihi nei a tupu ora ki au koutou, ka tukuna te kupu whakamutunga, ki taku hoa, ki a hana. Kei te whare o Hōtutau te wherowhero, kei taku ariki nui, koini ngā waihono i te pō. Nei rā ngā whakamānawa o tēnei, kaupapa whakahirahira arā ko ako Ararau rua mano rua tikau mārima. Pai māriri. He aha Kei Taku Uma ki a mau. Hui hui mai rā tātou, hui hui mai rā tātou. Kei taku ariki, ngā waihono i te pō, a koe rā me tō whare o tira, e rauranga tira mā tātou katoa, e hui nei, pai mārire.